E tawhinga o lo ta tu sai tatu umai le tau singa nga le leiro tatu matai. Ua a mai fo I lo soifua matai tai mai lo soifua ma lo wola. I le nei vaenga o le aso ia tai nane o le vai aso fea ngai. Ma le toe vai aso le vai aso fou ia e fa mai ai ia le nei masina o le masina non tonu. E fo te tonunga o lo o tau fai maua I tātou ia le mea lo fasili o le ola. O lo e mai mo mai ma e sila mai ia fa pe foi ona o mata matatu ia ma o fai tau natu ia ma le fo ua I lunga nei nisi o I tātou. Ioe. O lo whapea no lato mai moina tātou por kalame I aso ta itasi o le vai aso. Iei fo I taritonunga sa moale atunu ue I awa nga le lei o tātou matai o lo whapea na tau siei oe malo ainga. O I tātou uma e wha I foi o le naitu langi o lo e mafuta mai ai. Ia papena foi le nei I tu o le kelope o lo matou o nofo mau mawai. A o le whaftai siri lea I le atua. O nei o na aso ma nei o na pō. Ia ua whemalanga I o tātou tangata. O tele I na anga I atu, anga I ese mai o tātou tangata tu ua o tātou lau ele. Ele ngata tu ua ele tu ainga malanga ese fole le sa ili ngā manuia. Pe ua ese leta ua tātou yasui o le alu ese motu masamo. Ai pe ua whewa ia tangata ai mese lava I sita mai taimile na o iai New Zealand. Pe ua o tele au sita ngata na malanga ele weekend to fo. Pe weekend I Samoa to fo New Zealand. Pe weekend I fo I New Zealand to fo I Samoa. Ia po le anga I fo I le taifa lima po le vai aso. O le anga inga na whainga malanga I neio na po neio na aso le uta to iai. E fa I le ngata o le wha matala mai ia tātou ua whaafai fie malanga inga, ua umia tupe, ua tupe tangata, e mo ia tātou te taulangi e taungata, ma le oi lea, ma lea, ia o tātou rava le natura, tātou te pie, tātou te ora whaaforinga lava, a o lo mawhai a o na whaatino le whewa, o lo mawhai a o na ia pei o lau le na e whai matu nei Amerika e tau whaafingata ia le whewa, ia ele ngata o le mamau ia ai tangata sa o apasese pitai o la u mo le mau na ina o iai New Zealand si temi pupu no fitau ia inisi mo no baba ai inisi e luatu na tolu faso to fo ia pialu fo tangata I Samoa tolu faso to fo ia New Zealand o vainga ia mawhainga ia pi o leu tatu wa ai ia ele ngata o tūlanga whemalanga inga. A o le o lunga o le social media ia po lunga o penga te whailangi. Vainga ia o tatu loipi o vainga ia ua lato whaapu mo o ina le lalolangi. Pi ua lato make the world shrink. Ua shrink for le pu ua whaititi ai ia le lalolangi. Ona o le tūlanga o mea ia o tātou wola le nei teini. Ma le nei iau ngā tūpulanga o tātou aulia mai ma le manuia. O le vi inga la a whaise tala whaafitai le atua ona o nei le ano anoa i o whaamanuianga o mea mātalasi le soifua ma le ona. O lo e sapi ai mo tātou fia umai. Ioe, ai a fesili o fea e sa wai mea, o whaamanuianga umanei, o le pule a le atua foa, o le mamana lea o lana foafoanga, o le mamana lea o ana mea na whai, ioe, o lana pule ao na whai ai mea uma, e ao na fia ia ma, ori ai le tangata, I lona si o manga, so se tafa, so se vaenga o le lalolangi ua tutofi iai oe, ua tutofi ai oe o le rarotonga, be happy,
with your surroundings, with the atmosphere, the environment. Pina foi tātou Samoa. O tātou whananau o tātou Samoa. Tātou whiawhia. Tātou whiawhia ua whai tātou matangata fo i oe. Tātou te anga i lea vaenga o le vasaloloa. Tātou te ola, ma tātou oli, ma tātou whiawhia ai. I mea ua tapena e lea tua mo le si o manga o le tangata Samoa. A o whala ino tātou migrate. Pe tātou te malanga ese maro tātou atu tātou te ola. E whalala lava o tātou manatu malangona. I lau ele mwhanua. Ioe, na tofi I ai tātou. E whai matangata nuu o lea nuu ma lea lau ele. So o tātou o whaamanuia ina I tātou. I le whai o tātou matangata Samoa. O tātou whananau mai le lalolangi nei. O tātou o sitiseni o le whasi ele lea. Pe ola e tātou whanau, ma whananau o tātou whanau I lau ele ma isi atunu o lalolangi o whapea ono tātou tu ua Samoa manga I ai lem whana vesea. E lem ma whaia ona vesea tātou whanau o I lātou o tangata Samoa. Ese le tūlanga o le a foi. Tūlanga foi le o le sitiseni o a palai sitiseni o ia me se foi me tau le a citizen by birth. O le sitiseni o tanga I le whanau mai. E ao ui na whananau o tō walo ma tātou whanau I atunu whafo. Ai ilo lātou tupu wae. E o ko meki a I le tamiti anu le aonga. E fesili e vai ilona ingoa, e vai ilona whaai, e tupu e vai ele sengo pālangi ilona ingoa, ele sengo ele sengo pālangi ilona whaai, ia pe whaai pālangi foi, pe whaai ngo pālangi foi, ai vai atua ina o tutu ma mea ta o pālangi e o le atunu. Ilo atua ese le nationality, o na matua po matua na o tele ia tu ainga o tele ia le generation o fana nau mo le fafo. Anyway, e tau tele ase tala I le vaenga lea pe a o tātou manatu I le tuli loa I le atua o lo soifua ma lo ola ma fuai on tātou o bia manuia fo'i ia le ne yaso. O elo matou nei ali ia e sila lo famai fe soa ni I matou ia matou tau fito nua ai ia tali tonu ia te oe tangata umaiau lai masaonga lemu ilunga iloa lo fate le mai lau lavanga luenga nei ia fai ia tusa ia te oe ia e whaatonu ia I matou ne ia iso matou e se ia tali tonu ia te oe tangata uma iau lai masaonga lemu ilunga iloa lo fate le mai ua whaftai lo mātua tua whaftai lo wanga lelei ua mātua via I manmanuia o le nei aso mātua o mai fo I le nei tu lalolangi o lo mātua o nofo mau wai lata mai au o le pongisa a ua foli le lae ngoto atu a o lo walofa e fesuisui I ai le I aso tasi
o le pō ma le ao ma le pō, tau marulu o le tau vevela o le tau mafanufana, o a mātou ngangana, o le mātou si o manga, I lea vaenga o le lalolangi, ma lea vaenga o le lalolangi, ua totofi I ai lo mātou ola, a o mātou manatu I lea mata isau o lau fuafuanga, o no mātou whapea ifo lea, whawhetai tele, whawhetai malo pule, whawhetai alofa. Ia, whawhetai sili ta mai o le whaoratanga o le taulanga e tasi ai afe, na e saunia mo I mātou le tangata ngasala. Io mātou to e maua so mātou wala I malo, e ala I le whaoratanga na e saunia o lo maliu malo tu manu malo, o la le tangata ngasala. I mangalo mea uma, o hani o mātou se, o mātou ngangana, so na lalafo, o mātou ngangana, le taunga mali e whalongo anisi, o mātou tanga, o mātou winga, o mātou amionga, le li e whamangalo I mātou. Mangalo mātou se ma whale tonu lo mātou vātangata. Ai sili o na whamangalo I mātou, lo mātou sori pea, o lo tātou vāle lei, o le vānga le lei o la o fio ma lo alofa tausi ia I mātou. O mātou le loa na tausi le vāle, whamangalo I mātou. Tātou ma la o fio le nei a fiafi. Ia I watu mea uma, se mea uma whai o na whaia ma whatino. Vi ia la o fio au alava o mātou. Tangata I lo sua whai Yesu o le mawala awai. Amen. Ia tali tonu, ia te o tangata uma, iau lai masaunga. Le mui lunga I loa lo fate pese te lau fitu iwa. Se lau fitu se fulu ma le iwa I le tusi pese ale e whakasa. O le tusi na fatu mai tutonu, o le tusi pa ia I lona whenga inga tuai. I le tusi ale se tasi fo I o Profeta Laiti, one of the minor prophets. Vaenga ia ta ua le whai wina laba o le tusi o le whenga inga tuai. Le tumu ina ia sau na se whanaia a kai Sakaria malaki. Pei o ina o Sakaria la, le iai le fatu mai pe selena usu atuana nei. O oelo mātou nei ali ia e sisila alofa mai. Fesoa soani ia I mātou. Ia mātou tā ofi tonu ai. A fesili o fea le mea o le tuspa ia sa wali peselea. Sakaria au lona mata upu elima. Sakaria, sorry. Ioe. O le tasi ma le vi, o le I ma le vi o le a. O le wha. Sakaria e lima a o lona foi upu e ono. O se vaenga la leo le foi upu. Lea o lo ilungo le tusi fai mai. E le o le fita. E le o le malosi. A o lo uanganga. Ua feta lai mai ai Yehova o au. Masani e tasi le fasi fai tau e masani ia I le au fai ngā ruenga. Ia pe te le fai au foi e fai sau tala fa malosi pe fai sau tala I le lau te lenga o tangata. Tasi le fai tau te masani na e whalongo I tangata. Lato e malolosi ma fai tau a fionga le tua tasi le fasi fai tau. E leo le fai upu atoa le e ono o vanga mudi le lau fai tau atua le Sakaria. E wha a olona fai upu e fia e ono. Lea la fai mai fai upu e ono atoa. Ua tali mai o ia. Ua fai mai ia atiao. O lo whapea mai. O le afionga le neia le alii ia seru pa pelu. O lo whapea mai. E le o le fita. E le o le malosi. A o lo uanganga. Ua feta lai mai ai le alii o au. Sivaenga na. Ia pi o le vanga muli a foi upu le ono. Le iai le tatu tu spese.
O le tuunga la mepa aulo, ma o live e lua, o le whauru talaina le nā, o le mata upule tusi e lima, a le perfecta o Sakaria. Na tawana I mata upu ia I loa ai, a o pese atu lo tu le fiafi. Ele o lo leo le meta ua. A ia e loa, o upu o le pese lea o te pese atu ai. O lea o te whaitau inatu ana fiong. Mana tua foi le masani le whaitala, e pese le launga. Io e. Ai le launga, e launga pese. Ai le pese le launga. E launga pese. Ai le pese le launga. Toe pe tasiri na vaenga taua o le amatanga o la tautua mo o ia so umala. Io e. O lon taua le na. Ea. Pe le whaia fo isa utata. Ai lava upu le pese. E wha matala tu le pese ia te oe. Iona upu. Io e. E o lea e tala no atu le tatu por kalame. Ia fionga le atu. Io lava le pese. E wha matala ina tu ai. E au o no tatu manatua ana fionga. A o tatu wola I le olanga nei. O le atu inga olanga tatu te olai. Ai ia si manatu whatiu te nome. Aua ne ngalo I a te oe. Ia o tatu manatua. Ia tusi ai o lo fale. Ia tusi mea uma I vaenga uma lo fale. O le ale mafuanga. Wha manatu I a te oe. Wha manatu I a te oe. Te le io mafaufaunga le ua tūlai mai li nei ona po. Ma ua ngai ai ina sosofa I le tangata whaitau tuspa ia fionga le atu. Io te le ia matautia mafaufaunga ma le ua oa ina fōlinga mai ua iai I lato sa ili ma sue ma ua lato upu valeina. Ma la ua oa ina whape mai e se le whenga tuai. E le anga le nuku o le atua. E le ai se whea ngainga a le atua manawha. O e tu susinga whapena. A o ai tangata ia. O tātou tangata Samoa. O le au ngani a le tātou porkalangi. O le whamasinonga o tātou. E le whaia le taimi o louso e fua mana wola. E manino le taimi o le whamasinonga. Io e. E le leisi mea manu wai o tātou lima. Nai lor tātou tam whai nau e sa ili. E au ina se ai. Le whe au wha le atua. Na to tō ina. I lou loto, ma lou loto, ma o tātou lou finangalo, ma lou loto, ma o tātou loto uma. Io e. Ai ne te ua te le vave, ma sawa le soifua o ina. Au o tātou le loa ai le atua na whaia I tātou. O whasolo ai ina ua tātou wa ai I a Yesu ma lona tula I mai. Ele o se tala fatu. O tātou wa ai I ai I le tusipa ia. Ele o se tala e moni ma whaamau. Wa tupu. O tātou wa ai I ai. O tātou whaitau I ai pau mea. O whaitau matatau. Io e. Whailo lātou, whaile lātou esia. Langa tātou te le o tau man tangata. Tau ma lea nganga sili o na leanga. Melea, ia orena, o le peselea. Lena usu natu nei, lena u amata. O oe lo mātou nei ali. Ia e sisila alofa mai. Fesoa soani ia I mātou. Ia mātou tā ofi tonu mai. Ia ua. Leanga fui le tātou te e olo ina lulut. Mai ia whainga tā, mwhawhita auri o leola nei. E pauana me tātou te taunga pangapa I ai. E leo le fita, e leo le malosi. A o loku anganga. Io e. Ua feta lai mai ai eo. Ole nā. O le anganga o le atua e tātou te malo losi ai. Le anganga le tātou te ola le vaitau nei o le anganga.
fo Yesu maliu le atua liu tion tangata through Jesus Christ. Fo i le anganga o Yesu. E paule o le toitu le anganga, toitu le tino. Esa. Ele i fo i le tino Yesu le fuefu. Maliu la salo ma toi fatuina Yesu. O fena fai ai le toitu. Le se senga na me toitu. O toitu o Yesu ia. Ele i fo i lona tino le palpala. Toitu ato le tino. Tu ato le tangata le anganga. Se ia oa ina tu ua le langi male lalo langi. Ia, toi fo ia tu le langi lona no fuanga tuma. Leala. Ua awina mai lona anganga pa ia. Lea tatu te ngaru due fatasi. Male anganga. Le tu tau tala tu le taimine nei. Ale ae vai mai. Le ae fatasi mai le anganga ia. Oe, ma tatu uma. O le anganga e mawhai o nei I. E mawhai o nei ina. Ia, pei o nei tala matai ia. A o vevesi le lalolangi. I taua. A o vevesi le lalolangi o Samoa I whaamusinonga. Lea i le anganga lea. I le anganga lea whaatasi. Tau te vevesi hei lungo le anganga lea. Tau te whiu hai whiu. Em tatu vevesi. I o tatu loa. O lo fesoa ina ia le anganga lea o lea tu. I mea tatu te vevesi. Ua o vai atu le tatu teimi. Lua sumarfa minute te ele tu lai ono. O le tu lai valu. Ia, o le tatu paanga masani fo'i ma le tatu o masani. Ia, le tamaitai o mawhanua tupai. Machera, ia, I le tā o le tu la e valu. Ia, te mitonu na whatu amana maisi tamaitai malana ngā luenga. Ia, le ala fu na whatu tuai ai, ia, le māpur kalami, ia, ona ele na o le māpur kalami, e fu ngā luenga e whiangai ba maua, e fu ia o whi au wha le tangata retire, e whiangai ma aso uma, ia, ai maisefo. Ia, o le tausia ma le maintain, e whai fu le maintaining o whale fu. Atu te rori si me mali. You should know, I should know how to maintain my life, spiritual life, my everyday life, and my health. Apena fa ia joy. Ole tapi tam fa ia maintain me mo so ifuanga maleo. Ale me te tiro ia. E fa fe na tatu maintaininga. E so ifua maleo. Lenga isia. Ele se mea tatu. Ole mea lofa le atua mo ema, ole ola. A tatu le maintain, le lan tatu maintaininga le mele. O tatu fatala le fo. O tatu fatala le fo I mea lofa. O tatu fatala le telo. Mo I ala utala sole. O to no fo mo to e mafau I lo abusing o lo tino mai lo tala vo. Le ngata ina abuse mo me o talonga. A o le mea la le apa. Le mea le o na. I le mea le o to e no fo mo mafau sole. Ia le ala o ngā sore, e koe sara mo ange ua lewa na tui ma le tino. Ti ngā na whai atu whai mai o tatotonga se ua lava lea pia ua lava. Ainu ai lava. Ia. E le whapela le ai, e mawhai ana mai e a fua mai I le so o na whai. Ora I tia. O le whautuanga. Ia well maintained o tātou tino. Ia 6:26 p.m. from San Francisco. Malo taua Ioane. Ia, o e iai ina I le tātou a inga forward fast ina I San Francisco taua. A whai te leo iai. Join
tionga ni iai I le au pepe marvaenga. Ioe. Pela o lona tāua lea o le soifuanga ma le ola. Lea e te soifua ma o wola hai. Ioe. Aue te nau te le ia maintain lau ta vale. E suri suau ma suri. Ia le whaftai tawa. O ha maila tatu a inga San Francisco. A fai te fia maintain lau ta vale. Langa, a misa no tupuranga tala vau. Fia teu ta vale. Yo foi au home owners. Fia vale fale. Fia whafole me o fale. Ai male lato leiloa. Fia maintain me ia. Ai lau te le uloa. E leo maintaininga leola. Le tino ma leola. Ioi, e vali le fale, e alu le tenu fale, na saua ua vai. O le ali tu inga mea ai o watu walu whaasolo ato, tu titi aru ma le ulo. Mo ia tala le fai, nanga maua so o te lea. O le taimi o lea o te le inofo me mana ungaru. Mari. Pi o temi nao, masalo po le lata o ioe, about 340 o pauna. Ioe. Temi na o le tau se lau fast food o pauna na o iai le temi na. A walu la te whaingano, ioe, o te le alu masa o lunch. Ioe. A o nei tangata na mat whaingano. Sure o atu a malato, o lunch free o e le lunch room pe o le temi o le lunch o e pita te wha moe wa o le company e le lunch room. E le lunch o le te alu whata waila o mea ai ma. Ia, e ale o le namo me o tawale ai, a pi o ina. Ioe, a tala tu fula whainga ruanga le lunch, le aise tupe whata le lunch, no tana whana whale, a matauria, a leta te, e ai mai nei ta mai tangata, nei ta mai tino, leo tu ma lunch. E rau whesiri mea ta ita pe, a tu whatu le hai e le o, I'm on diet. E whare diet. Ioe. Malelei loa mai nei tangata, la ka o kilo ka fia ai. La tau tilo ta fia ai. Le ai se tu pe lunch ai. Le ai mas, au ngata fu e prepare le lunch. Ion tala tuale fa pena fa tanga le anu. A tsaula si ofa mai a tau ia. Matule mele, ioe. A pita te mafu le fa pero lo tangata, sorry. Fa kur ke leo kingo ranga kale ai le fifi ai. Ai le loa mai lai na tangata. O le taimi ata te tau nu le fale. Ioe, ai ana le malo le ulo alfa akasi ama le ulo. Ioe, le meo le mea pifuri le pita te mai tangata, ero te tangata wa te whasime ai ata ita. Ia pita te mai le alu tawale, ai le alu le, o whare ainga o company nei. Ia e misia la tai le Chevron. Le Chevron. Le pe e longa se fale ainga ia tu sa man fale ainga o fale nei o company nei. Company swa nei. Mau tu ia mo me fale ainga. So stringa. Ia de winga na lo tala. Le ai se lunch ta pena tua. Tu e alua tu le se tu pe lunch ai. Ia vai ana na le lava male ia male angota sa o tala lo matua ia. Ala e ai de ia e leva le pofu le ko aka to atu ti fanga ke ia le leva le fia le fa pe vai melo matua fa pise pusi le e sangole atu tu ale mkuka me chore vai de me fa sai ai ko ki fa me ia alu e kau po ki fa e ko inga me na fa pe ia o le ala e lava o tu vai le ngalu ngari kuia o fu kuise vai o so ga vale o solo e ai se wali te almaia e ai se lanche kapenga e ai se kupe no nothing o na anu ia le na vai te ia ala kuala ia nga vai kim e fai o le lanche ka le mana nei o lunch sorry
well prepared ata nei le maintaining o latu health. Al Samoa le materje tua bezali. Ad watu mane temina mo ia tana lua se lau fast food po 240 230 pasol ne la temine talula ona umma talu ona fata otolia temine na ua mana ola forma e maintain i le lua se lau tolu se fu so o mafana de wete mi compare te mi lo titana no io Maria o talatu ai le ngaruenga tale te mi o le lanso kada ka fia kama mafa hule le na kilo makanga ka o le ai mai io o pe o ngoa fa ngoa ngaruenga tai ai o the last three letters o ngona fa ngoia e lo mai ya uele ngaruenga io ia se o ina faia matangata ma supervisor e tono le ngaru io to ava ai le o tangata fa ngaruenga i se supervisor ele se tupe ai io ai tate mafo i fai atu i sa suta la na se i fatu nga lo ya le fa pe io fa pe ta wo fo i fa pe tanga to nga lo fa pe soli fa ya ko ke le ki ngora ka le ai le fi ai io a fi sidi mai la pe fa le ai I had a good breakfast before I came work ia nga fa pe le mai ka o le ai la o tanga ta dia o le makua le ia longa maintaining o longa health le faila diet o le male le loai nei tanga ele fai tua se lunch to le ise tu pe ai ai o io nenga ele madi foi te mi lota ia ai ale renata te alu nga ruenga te hangover sa ta ona de po io ele se tala le fa pe o tam fai e na tia le o te tala no atu le mesawa io ia ole na o sa ta fang vai fu le o sa ta ele fa ta wa vai ka mo fie fu i fa ka fang vai ki le fu ia ale ole Fiji water ia ke minga di out me Fiji water ia vai fu pio vai ka ki fia ka ma fa ku la vai fang vai le te tanga tsen kanga ka le on ko atu sia sui fu maroro ina ai le lo ni tanga e su aku le wallet nga credit cards ma yo ma me ori siki le ko ele ma se kupe o yesto no le wallet pai atu ai foi ya na mawara mena watu le fale ale fa ta fale ulo e oso fa ta sia ya ma ulo le yo e me le anfi ai ma na watu le fale pa me le kili le fale se io ka laku le se me ai le fale ya we ka vio la se anyway fatai le tuo tatu lia man via o le aso luas fu mat fale nei o le masina lona tolu o le tausanga o le masina machi apelila me yuni yo ia ia le tonunga tatuanga i fu ia tatu mta masani yo o mata upu o mai tala mana ia o mai foi tala tau ne fuele vai tele yo nem ta upu e fia tala noina io e paule mea ia lava le tatu tei ai o mai fu le tatu malo le ai ele tatu malo le tatu wo ma le tatu paanga ia olena ia on falo te fu le ma tu tala no atili ia tatu mtau ne ia mafai ai ia nem ta upu le pene ti ngalo ia cha
lau amata tu le mata upu. Isi tamaita i foi le tasile tangata whaalonga ngata i le malo. Le vana la pata ia. Mai whaonga te le foi e vaenga langolango ina tu le epa malana hita pipi. Ia si tamaita i leo tu na malaina no usi le fia umai tato. O le tamaita i o Marita Heidi i la lio. Ayala no amata tu le mata upu lea. Langa o le whalongolongo mai e masani a o sieri o pulotu e whalongolongo ana po kalame everyday. Utele whalongolongo lana po kalame si vangana ia ua. Ia ise taimi folele pe umina uala. Fato am whaile na umatamatai. Ai utele matamata ilana o lau po kalame. E whai maia lau po kalame every single day. Pulotu. Na whai matamata ma temi nei. Ale winga la lautara, tasi lea tamaitai. O loo whaavalea ina pea e tangata nei. Ioe. Mai ele o toto ina ai se fatu o le mea o le vaai i le mea ua mafuli i ai le atunu. Matari tonu wina e Samoa. O i le mea e manui ai le atunu. O i fea. Whenmeta o i. O tua o i. Ioe. O tua o i. Le sauerita to upu tua oi. Tua o i. Whai mai tupua. Ma le vaainga i le ngangana malana kalama. O ina sauele upu tua oi. O tua o i tātou te wheloa iai. O tua oi ia tātou te wheloa. O ila. E le aisa tua oi e tosi e tangata ni le mea tau o le tau whaaleanga. Au tau whaafofonga le lei i lau tala noa. O leo te counter. E counter e lau por kalame i le tele o le tau whaaleanga o lo whaia. O si tamai tai lasi. O le tamai tai lea leana. The Prime Minister asked her to leave. Ele tulia. Pio le upu whapalangi na whaingofienta to malama. Na whai iai le afo i le pale mia in a very polite and in a very nice way. Ina umana tala mai le i pale mia. Ia, me le whailo atu malau man whaaloalo i lau sunga te maitai. Ia, le ia ona e tuua ia le whale nei. In a very polite way, very nice way. Maitai tonu lea. O le tangata whana ura lea. Lea fo'i e tele ina ia na patuela o post ile se senga mea. No whaatia te oi whaila o homo i ke te alo sa ili tuspa ia. E te mawele upu whaitala. Ke le mawai. Ai pau upu e te mawai. O le fe ave a itala. Ma le whaatupu tala. Langa e consider e le pai e tuspa ia upu ia. It's a sin. Ioe. O leanga sala. Leanga o le tangata na te whaatupua le tala. O le tangata lea na te whaatupua be singa i vā tangata. E mo ia o le tau te a tatu o sa ili langa leo tatu whaangaina le upu whaitala e whaonga e lo uso ingo ia whaitala. E alala ona whaingoa le upu whaitala. E le whaife au ingo ia whaitala. Eoi. E alala whaingoa o tatu matua tangata ili ingo whaitala. E le se ingo leanga. Leanga o tatu e whaiatala. Tatu tele e whaialoni tala. Longo winga ingu whasolo ato tatu. Ioi. Sole, or koe whainkala. File mūru nguku or koe kaukala. Ai langa tatu o e sa ili lona tā ua o mea ia. O le upua ia o le whaitala.
leanga e vaai nei i le tala matai o le tala Luka o le tala Ioane i le tala o le toi tū o Iesu. O tangata ia. Na mua i mori mauina le toi tū o Iesu. O le tasina mea ta whaita tutu ua o lea. Tangata whaitala. A wā ana le whai e whawhine ia le tala matalai atu le tala o le toi tū o Iesu. Whaita fo i o nei lola lang. Tio le whaitala ia e. Ela o tatu whaingoa ina le whe avea i tala. Ioi, o le whaitala. O tatu whaonga ina le upu whaitala. E wha matala i le me tau o le whaatupu o le tala. E tasia le upu tatu e whaonga ina i mea umaia o le whaitala. Ioi, e pio no whai atu. Tatu te fiu e su e le tuspa ia le upu tau o le whaitala. Pau upu matu iana i tutonu o le tangata na te whi avea ia tala. Ioi. Ia le na. O le tangata na te... Leanga o le tangata na te whi avea ia tala. E manino o tala pepelo. O le pepelo le mea na ufai. Ioi. O le tangata na te whatupua le tala. Alua tu nei se tala tupu ele misa maoti e sesi. A fesili o ai le tangata na whaia le tala. Ia o le na. Ai tu te lua. Lea la ua ai e le tangata le to tasiri whasalanga o le mea lea. Ai tasiri le tangata whatupu tala o tangata ia le tio ia. A lea foi. Lea langola ngore ta pipi. E tasiri ali i whatupu tala mea ia u whai a ua fiu whatupu tala. E a ngai i le ua whai mapale mia. Ioi. Le ua o na pale mia le na whai tala ma o whatupu tala. Ma whatupu tala se. E te whatupu alo se tala. Alo na winga. O oe o tangata whatupu whaalavilave. Morianga la lene morieta mai tailia. Ina ua ia whatupu le tala se. Le vevesi e na vevesi ele mele malanga. E si i mai da fionga le li pale mia. A nofo matusi le tala. Lena vevesi ia. A suena. E pepelo la na tala na fai. Lea la o ana nafi na loka inai ia le tamaitai lea. Lea o mana uta ua tua le sofa Marita Heidi i la lio e pe o na iai ia. A le pepelo la le na mori e nita mai tai lea. O lana tala foi lea, oi foi le ingo sia li lea ofisa maurunga foi o lo pese sinia, satini sinia, le li i o mai ta uai le tango fia e le whanau e le atali i o le pale mia o le ta vale leo leo. A ta uai la le ingo le sinia le na transfer anga i faleata. Lenta tu fai tu na mai ai lunga e ale talia na mai ai lunga tu susinga leo le tupu se me fa pena. Lea la ua na loka ua maea o na fai morianga o le ata mai tai tu stala sinia ale observa. Ioe. Si fa utala tatu sa moi ai. Na mai ai lunga le tala leo. Ai pe talie e tangata. Ai fala wai tele ele li le i foi Australia. Ma le li le New Zealand. Le olano winga. I la ulava va ai i le mele. E te tauna afia martu le. Ioe. Ai sea. Langa foi lo uma tiklea mai ele official leo. Ele yese me fa pena tupu e se le tala na ufatu. Ua fatu le tala. E se le tala. E fatupu vevesi le tala. E pepelo le tala. E ono oti ai le tangata i le tala. Langa e sa lo tala i le se. Ioe. O le matu ia le nao mo meo tala fatupu. Ioe. Maku ia. Ai fai atu iei na mai le tali ma matu
tala atu matou ni langa no matua foi la por kalame no matua foi e se le tala e le i whaonga ina langa foi ia na ufai na o ina va ese post ale tua whawhine o tamare po le whawhine o le fionga le li pale mia o le tū la fono wha auro lea le matou ta mā ia i matou ea e sa se isi o i matou o na tango i mea tō tino le malo e ta vale ia nan tau tino mai a tene lea o le tū la fono numero tasi alo latou ta mā ia i la tau uma tama matene o le whanaunga aua e sa to sila fia la auto le fana no va tuera por kalame e pepelo le tua inga lea e pepelo ai pepese ale li lo pulotu pepese ale li le Australia la tu te fa la uteleina fe me le mafau le mele o fe le fa na o yo ale pare mia o le feta ngofi ta vale le o nanga ngana fo ia le li tulepa no fa no le le ilisi yo na ia fa matala ila ia lea o se minstai temi a o fai mapani na toi na i o tengi ai le minstai fa nga o na fe ro ta vale el malo e na ala na talo mena ina ua uma ona tala noa ile fa au nga ile atali i o le pale mia ta vale wala la ska ko va aisa mo i toi nga me no fa tu so ia ka ko ke fai le me le anga o fa kupu kala Wah, lua i tu la na tau fia. O le tau fia, o loka. Pe 15 minute, pe 20 minute. Yo, she was in custody. Yo mena. E a fua idea. E a fua le meo le fa aoso atu isi tangata. Yo le lau fai atu. E fai ngofia mo le utu e le siro le pulu. E le fai ngofia fai lau fapa. Aulona pon. E telea ina maua le tangata na whaapa ina le whana. Ai lea wha ina tangata na utua le pu. E la vea ke le au whaapa whana. Ai whale e la vea te le ia le. E salo kala. Ia wā neila. Kauku e kula epa, kauku e whonotoe, kauku e la kongi, kauku e le tioia, wala. Lala se kala le au kufanga ia. Eo. Kala mo ia kala le faya. Leanga isia, ele ililo ila lo le kala ngoa inga, ki nganga faya kuso le. E se le tala. Ele ise me fa penga kupu. Eo. Ele ise me fa penga tupu le. Ele itali le fionga le li pale mia ni name. Me kero me ele kari ai. Ana o siona fa fine nana tali. No fai tau ele posta tene. Le fine o pale mia. Ia oi foi se si ala va onsa. O te tali tonu foi. E o le leile fa na o pale mia. Aua ne itali se isi o tou i me fa tinga ai e lungo penga te failang. Aua na mai mawina na tenge tali ai. O le fesili. O ai se si a yo. Ai wa nofo le tenge o ono fa nondula pa i le meo lea. I ola kau fa leanga o kanga. Le langa fai le posta le kengi lea. Lea fa fine o le li pa mia. E le fa tangaina i mātou e lo mātou tama ono mātou laa i mea ia. Manino, malama. Eo e. Ai feo sofia fai. Se kou sila laka kou sa mo le leanga o le mea. Ia wala. O fela o fai ie. O fea o fai ie la ukama le oi ele ngol. O fai leo lenga transfer i fefo. I faleata. O fai ngol leo ngasi o maisis. Eo e. Ia le la. Wa fia tu la fono. Uma na loka lua tu la pe tolu fa lima pe fia lava tu la pe se fia minute sapangi. Ia. Alena faftai. Eo.
o sapani po ai lava. O ilona ingo ato, o i ingo ato matai o le. Ia, ore na. Ua tu inga, tu inga fe, o te whaia tu whai nunga la po kalame, se so ia tu te whaatu pua tala. So ia tu ia le name te vanga, whaftai. Te vanga sapani, whatever. Ai le ai. E umana pese mai le utangata mai, pese mai ia le tamau o plotu, ia kanata. Io. Le ala se la kukala inga loa wakula waloka. Le se kala la wari. Le se kala oe tulepa. Le se kala oe fantoe. Lang kukala ngoa le melea. Ngo kukala ngoa leo te no whalongolongo ma umatamata i o tōpō kalame. No whalongolongo interview tulepa. Tala no el mena fesidi e la sau ai saura kari o kaukai. E pe o ka ngaka nga ai sa o nga oso le kari o le pare mi kong avil ka avil. Yo wala. O anela e o e faisef so so ni le tenela u loka ma. O le fuita mai tai. O le fuita mai tai. Au le avelo to wita tele i le fainga malo ma le pale mia. To te whaatupu ai tala tar se. Au le avelo to wita tele i le fainga malo ma le ua fai ma pale mia o le atunu. Se usitai. Mana ia si usitai e sili nei role nga o le mamoe poa. Ke rota sile meu te fie loa. O tau ia le au ata mamai o tuspai. Le ale wingo le mele. E siri le usitai nei lo le ngao o le moe poa. Ioi. Na mele whape mai ai, e siri le usitai nei lo le ngao o se oti. E pe whape foi i se ngao o se moe tanoa po se moe whawhine. E ei mafuanga mea. E iei le mafuanga o le ngao o le moe poa. Ioi. Sa, tasila leo na mori mau i le whamsinonga lea whatari nei le whaiunga. Tasila leo. Tasila leo na le iloa le mawhaina whi alo whai. I le taimi ioi na cross examine ai Eloia, KC. Tasila leo. Na matua le iloa whi alo whai na tala. I le taimi na whai ai le cross-examine li Eloia. A lea mai ale si awari e whai mai ele I whai ele malea. Lena, tau te whiu whamtala. O le mori mau tutu Samoa, male mau sari. Tu e wha matala ele number 1 witness o le tamaitai o Marie. Na whaatonuina na ia. E leo matangata umane. E sui na mori mau. La le si mela tatua iai. La le si tatu me iai. O si tamaitai si. O e whalongolongo mai lau porkalame. Vai. I le lelu salamone. Au are tutua e lesi le afi. Ma e alu tutu atiri. E te muai. E te mua le afilina. Ku peku la epa manga li kio whasalalau Au leo si ala tō malu si anga. Leo ua pepese le whai unga le na mai nafi. Leo pepese. Oa i e tō tasi. Ai. E ni se mo te popole le whai unga le whai na nafi. Malama le atunu. Nino malama le atunu. Ase male mata upu te mai taile. No toi fo i tula i ele. A fai fesili I le mele. A fai o a fia ni tangata o lo fai le mele le toinga sotu la fono lea. O le sotu la fono. O tangata fatu putala. O fia ni tangata o fai le mele. Mantua fai le nalo lo apu rotu sa fatu putala o oti sto ina oi. O fo le ingo sto ina fai pule.
Oi fosi to ina matua le fast. Le na sa puro tu fa pa I lungo le tala ua oti o maliu si to o kea te aperto. Io Vai ta sinda mea te le na fai tamale fa tupu tala lea. Io Ua fia ni tangata o fai le li po le fta to vai fu le to e no mai email. O fia ni tala la tu te fa tupu e fia Samuel. E Samuel watch, e Samuel tu esi o e Samuel e o mai o io fa peta itana tu spa ia io fai tau fa pena. Samuel mo Samuel lua tupu mo tupu e lua no fa inga tupu mo piu fa pena fai tau sa te amale Samuel lua o ele tonu mal fa tala fa tupu io o tala fa tupu wala si sera mele o te tala no atu ia te o sa fai mausa o tangata nei le meta o fai tala fa ale wa mau atu o tasi ia tamai taile Maretta Heidi Ilalio io au falongolongo mai la au fai tala fa tupu le mele io tau iloa ole morianga la vale tasi tau moria I mautou lo tau fai tala fa tupu fai tala tau fa vale e fai o mai ama ori le lunga le te ingol malo ori e le tuangai io ole mea le fai kala fa tupu ia le fai mai fa tupu le tala o le se tupe io fai so o io tala fa tupu le e tu le epa se o le se tupe pi fa pengale le leor ko inga pi fa fia malia ia Fia fai fo elimoni tala fa tupu o le tala fa tupu se le se me fa penga e kupu o fe me o mai kupe fai ngamia io o fe me o mai tupe fai ngamia o fia ni tala fa tupu e fai tangata ni io wala le ua fifi lungo to mai taile esia a fai atu lava na nofo foi matusi le tala fa tupu fai mai na o isi talo fai si sui pare mia tasi na tala fa tupu na fai le fono al sui pare mia mai foi la tole na fai ile official sui pare mia e nia television mia tau tino sui pare mia il temi alai New Zealand le o le ma fau mo na fai le tamai tentu stala le observa malato tu sina tala io ia le na isina mali me o tangata fai tala fa tupu me o tangata fai tala io ngofo fai tala ai a foi sia e a foi le ita tele e a foi I le ita tele Sukutanga fai tau atu le manatu o tama le ala tenia le Heidi kei fai mai. Ma mo e poa lea na osi ai le taulanga e Saulo ai le tau nu watu Samuelu. Sa le tatau na faia e Saulo le taulanga e sili le ustai le sa na manaya Heidi le tala le te fai atu. Ile va ai el tu stalla. Ile tangata na tu sia tala. Nara le mea ua na tu ua I totonu le mamo e poa. There must be a reason. E sao lau tala le fai atu. E sao, tatoro umare tala le taulanga na. Io, o le fesili ai. La mena tu ua tu stala le mea le o le mamo e poa. La mena le whape mai o le mamo e whawhini. Ia pena le whape mai a sili atu le lo le nga o le mamo e. La mena le au me whapena. There must be a reason. Io, tatu na au fai tau tu spaia. E si avat munule so manatu se temi o mua o no le fanga soro tatu porkana. Ia, le na. Tar si o fa fonfonga ma si tama itaile. Na ua e a moa ato. Ia ua fuila.
fai atu lava, fai no pese atua, no pese atu ila por kalami. So ia to te faia tala tau whaavalea. So ia to te faia tala whaatupu. Wa neila. Iwa. Ele na wau. Pese meri tau taia. Pese nei sa vea. Pese nei tu. Ma le ato ume langalongo inga le fast. Ai tau pe pese uma mai a martu taitai. Ta maa loa o Papa Street. I saw with my own 2 eyes. Yoi. O whaalongo ia i o utaringa e lua. Mata e pokalame malerile i Australia. Na fesili e fwere lile i Australia. I le whaonga e whanau ala audi o rita a leo. E tasi le fesili e ka amilo angei o, whaasau mai simea, eita i ala audi. E tasi mena la tuan fesili. Le mena whaonga e lona tari o rita avale leo. O tau whauta o tau iai. Ia se onge la faise ngā ruenga, pe avese tala i le nata mai tai ua moria, talu ai tu tau, yo. O pulufana na lo tau tua e whapapa e leta mai tai. O whapa ni ua. Ua. E lau toi pātonu al whana ilona moau. Lua i tūra, tonu i tūra, whai tūra i tonu le sela, loka, fai whamtalanga, fai morianga, ia. Wa, whatu fulai. E le ma fai na sautu da epa. Le tau tama e pese mai fai mai e le isisi e lalo. Ewe. Le ua ma ua le tala ona nafi. Ona nafi na whataunu ina i le mention. O le mention ele se meo se education for nothing. It's just a mention. The mention na ile le la fa wau le case o le atu sa ili le aso tonu ma le aso e fa wau le case por fam sinonga. Ana Paul ai ono ia ma le fionga le teta i o le tuangai. Le ua set up le aso. Ma le aso fitu le masina fopea. Te ua sesea o le aso. Ia na aso fitu o le masina fo aperila. E vai wala ia sa moa no whai atu fo. No whai atu fo. Tau te vevesi whai mai. O tō whai matua ia tu ia lau le mali tō whai mai is above the law. Io au le whai atu le tana. O le tangata lo tu lepa. Paulo tangata consider himself. He's the man. He's always above the law. His decision making, o ana mea uma, o ana winga, o ana tanga, mea uma. He think he's above the law. Eoi. No tala no tuana na file mo le mea ele iai se taimi. Iai samania na samania to ina lea. Le taimi o King Whaipop. Eoi. Le foi na samania ile mata upula valea. Eoi. Samania mata upula valea. Ana nafi. Ale sa nel fa matalanga. Ele tu e foi nafi. Na fesiringia la tula na loia a vatu le fa matalanga fa maruru atu fa masinonga. Lai mai. Ka kusirsira lai. Ai a tu mai nei a sa fai mai nei le kai fia ku lai nga likio i fa. Kolu kai fai ku la o kalango mai likio le msema. Dio. E vai la le fa ni pepero ke le i mele. Pepelo. Lana isia. Ele i tu fa atasi ai tutono le potu fa masino. Io. Ko kilo la o ko me merka urka ngaka i lunga atu. Lona mafau. Io. Lenga mai ngai ni so mai lang karsanga mai tawi tawala mai lana loia. Fa maruru atu ele mfanya tu la ele matu suine o le ma. O le merka ngaka fa ngoi mai pepelo.
O le mai ao ki resken. Doi. Ai kumu pepelo. A pepelo a sau interview fafo ya. E fie ku la o interview. Pena o le se furu minute tu e faila na mori mau faila na tala ilunga famsi. Le lau ave ile ave il famsi no. Ile temi e lau ina ile temi. Ia aua ne misi tonu pot famsi. La me lef ko ave kalangi. Ua fie in famsi ngonga. Nga ave ko kusi sa mangia ave sa mangia kakare. Ai le ku lunga famsi no. La me ngare feingi mei. I telo tengi. La me lef ko a fai er kala famsi nonga. Awala ni misi ati oe le sofitu. La me ko fai. La me ngare ave ise reminder ia tu le pa. Awangi misi aki ole menseleng fa nafi. La se me e fa pitoa ia tu le pa wa fua i ono tu e se tu le pa mai tangata uma. La ngale ise me ana ono tu wai se au le malo lumo famsionga. Ai ana ia ise me ono tu ele e tu foi le malo lumo famsionga. Tu en lele palimia the current prime minister and the former prime minister. Tu mai lunga. Tu tono pot famsino. Aya oelia. E to ina lea. Pai e no forma tama fai ia alo ese malona tu la i tu tono pot famsino. O il tangata na o mai ele tala lea. Mai ne ilan tine yoe. Tu sila o tau sa mo le meo tangata. Ale foi fai atu mo ria fo malo. Ale foi le longa le me fe alo fai solo e ti si o solo ai. E ngungutu solo ai. E pepelo solo ai. Ia tasila le pepelo. Ai sau ai malana lo ia pepelo luma i mele. Na pepelo lo ia. Ele sau la o client solo ai ma. Io ai. Kau walanga sa ili ile palimia. I mean sorry. Kau walanga sa ili lo ia le. O ma isa o lang clients pele ai. Wai tasia mea. Tasia mea sili na matu yasa mo. La mengale kua lunga seisia lo ia po nisi tangata o tato tu oi Samoa. Fa manatu ya tulepa. Ioi. Le tau suilea. Talu ona ave i tusi fa masinonga i cases mo mua. Ele i ai se taimi na tula i e tono whamsina. La mena le whai se me whapena. La mena le iei ni lo ia ni tangata o tatu o nu e whai se tūranga whapea. La ngai le fau te maron me lea o lea atui le whamsinonga. Na te le talia le latu e tū i tu tono le potu whamasino. Si whautana tatu sa moe. O ai lona tangata e le tū e tunu i. O ai na ia o le mfaina tutuni. A fai o leo tu le current prime minister, ma le former prime minister. A o ai la ia le mfaina tu e tunu i mea. Leo o umana tsamania, o umana ave i tusi. Io ai. O ai. Paina katiti 881 fai maila na tala. Ka fe lo loto. Tua leanga, loko leanga, vai oe. O ele si sili na wha vale valea i lalo le lama masina. O leo te tala noa tu lea. Leo te tala noa tu le mea tonu, ma le mea sao. Ioe. O ele si tangata te ifo i tupua. Ioe. Leanga foi o le ifo i tupua, o le tau ifo i atu lepa. Fai tu le epa mau tau watua. E sa ia tia u le meo lea. O le ifo i lisi tangata. O la auli o lo taitai. O la auli o la upalimia. So te whaalongia tūranga nga. O lo toa tua. Ki ngā ia vai melo ke whai tua. Ki ngā le tūrunga o whamasino. O sesi foi o sesi. Ia vai. O sesi foi o sesi. Lau whianga le li palimia. Ma i le lau whianga tamai tai lo i sili. Sila i mea. Na samania mai lava tu le epa. A samania lo e meaning
e te tauna tu tono pot famsino io tauna tu lau fenga tamaitai pale le tamaitai loisili lau fenga le li pale mia to sila sila to me le fa mon e le fa tonua le to fa man fa to tanga aya wa leva lau to mangalo king fai popo o ia na ave ele tusi fa msino ngai turai la tala ele turai ele ima mawar temor mano le tu le foi la tan turai e nafi le tala le lena momoli men ne ai watu fa noi lana loia le la fa noi la ma ele o atoa ele a ko fa film fa fenga mai ko inga ale akala ngo mai ai likio i fa fo kai fie ku la kan ngo kan ngo yang kan ngo ngala le ai se senga o tala noi le tio ia matala noi ia tama le chamo malelu alu ku ko mo pok fam sin se ola tam fai ola saudalo please come down to our level tatu mai tatu fai fatasi sia tatu menti ele ese ele silia na lo tu la fon a fai o se tu si samania ia te a fa pe lo wa tu le lo suti ia te a fa pe lo wa file le complain honorable I ono ia te so you have to be there you have to be there e te tana elu ia le lau mai le tala le na fa no nei i se tasi to mai tu tala foi le tong ma ai le fiona le pali me mai ka io lino mai afa le u fa tonu le fa msino ia awala ni to tu atu fe me se fa noi na so fitu ai se me fa ave ngai ko nga kan fa pe le menga le fa ai le ana na fi le mo fia ni mele ku ma lo le kong ia o le tangata tonu lava lea sa pueata i le sa mo observa o ia foʻi lea na pueina le ata o le palemia i le malae vaalele lea na pisa ai foʻi o ia foʻi lea na o atu taupuʻe le ata o le palemia ina ua foʻi atu mai lana siʻigamaʻi o ia foʻi lea na alu atu faalele lana drone a o tolau api le fast ia lea o ai la tangata lea faamolomoli te vaga ioe okay Junior Ami 29 years old o lona ata lea ua tulaʻi mai aftai ioe Junior Ami ia faafetaitele o warm paaga te le taʻua ligo o latou lea ua lafo maia me ia tea ioe faafetaitele mo information Junior Ami 25 tausaga o le alii mai manu reua ma manu kau ia ona o nei mea vevesi ai lena vevesi foʻi i le faiʻuga ana nafi ua ua ia le faamasino i outou loa o outou faiʻuga e fai outou faia se faiʻuga tou te iloa you not feel comfortable with tou te iloa ene atu lava oe i le taimi e te moe ai o le taimi e te ala ai o le taimi e te ola ai ene atua oe si mea lena ioe oa o le mea o le faia o mea i lunga o le ita
o le faia o mea I lunga o se le fiafia. Ioe. La o maila tara noa I le tu o tu le epa I to tonu o le whamasinonga. A I au tō matau mai Samoa. La o fionga le li pare mia mata mai tai toi sila to ane mea. Ma toi matai tūla. Pea whape o leua ave I ele whai unga ale whamasino. Ia aua ne toi ne misia ia te oe. Le isi whamasinonga lea o le awhai. Aua ne misia ia te oe. Leua ave I ele ora. Ioe. A pe ela no ina si mesi. Why now? Le na after faile ora fapia. Na mina le famanatu ia atu le pa o le ia mena le tu lai mo muai. Ai famanatu ia ana nafi. Mele mau le to wolf ngu le fainga. La fa isia. Ele toi manatu e se sila sona nafi. Te lona wala wa isa moas a mai le tali mai sa moa. Usole ai o nei. Le tali le na o nei was only a mention. Na mention na fai nafi. Ita umayai le aso o le ua te tau na whaakone ka late uma tō whinga o whamasina. Ia. Ioe. Le ala ua na nafi na sa te tau na itu le epa ma le ioe. Le ala ua. Ai mai la ma le si tala mai whanongonongo mai taile o lilo mai awa mainga. Le ua mai utarasanga ai ma le ana tangi. Se tu watu se lua wa yaso. Se to e wha mautu ai ia sa ilinga ma a leo. Ewa. O lea o te wha leo inatu tala na maua mai I da me taile o lilo mai apa. Ewa. O ia lena au mai le tala. Pai e le lo ia le wha noi atu le epa. Na le mwhai na tu ana nafi tutonu o whamasinonga nafi. Ia, ore nā. Tātou tartaro ia, le aso fitu o le masina fōwelo to e maro minu to e lua vai aso. Ioe. O ana pō, ana nafi, le fiafi. Le Samoa mawina malava Samoa ia le tūlanga o le launchinga ia po le a foi o le whaailoaina. Kau pe me la mori le ang. Ioe. Na whaalau ilo ai ia leulua I o le tātou the drug test o le drug screening. Suru uta masani le mea sole. Ioe. O ta ui whawhia I nei mea. Ioe. Se ilo talau. O ta alu whailata whi au vai le whang. Ioe. Tu ilo ta tutu whai so I lungo lea. I lata package tati toi fo I ngā ruenga. So se taimia as a new hire. O le package le te tau o nau I uma I tangata uma. Le anga lau te le I whaingalunga le malo I nei. Asa whaingalunga I le company. Whaingalunga company. For so many years. E te loe. A e wha pe te latu e se mea pe te suru se mea po le alava se me tupu ia oe. Tai nana e avea oe whaile drug test. Pe la vea ia te oe se ta vale pe te back up atu so se me ta vale company. E ta ofia I na oe. E se isa oe avele. Ioe. Ave whaile drug test. O le malo si anga le nata tauna I elta tuatunu. O na nafila. Na umalon whaile lotu.
sa ta ia le sunga le li fai fe au o se li o mato nu li o pilua sao o lo fa no fo nei tonu o manono tai le island maloa na fai le lotu ona tu le fo isa fai mafofonga le pole ava noi le fionga le li pa le mia ia e malele ai ma fai mai sana upu e tusa o le mele len fai anafi ia a umano sau fai le li pa le mia to e tala no mai le na fiangai ma le po ia si ia o ina fai le me ai e fai lo mai o le potu lai tua o le potu le o ta pena e amatai no winga e fa tino pea le me tau mafa ma le fainga o le mea ai fa tino fo ia at the same time le sa ilinga o ila tau amata me la fionga le li parmia anafi le lo tonu pola taimi o le fiafi pato le PM le te vai tu ai yo o se ana tu foi le fio sofi foi ai fio sofi mai a foi le vai nga le chapipi foi mai na o papa stuia me fai no foi me le amata me tu yo la foi e foi me le no sot maro tu ina ele ele foi e foi no foi le fio ma le palmia yo the prime minister can take the risk too la risk le mele o le yo a testa tola o la ko positive test yo na o le arme tatu vai na fi amata mea la fionga i le li pare mia maua ia ma results na fi e negative o ta fia vaia ta fia no penga testa e matematika fa masino len sa fa mai desi pito o eta matematika fa masino o matematika o mata tua tangaloa iyo saka fifa no pese ka kuyu ma koi mala ula ia kilo ke wa sa war fa i fa masino ngana fi yo kalilo epe fa fe ka ke fa kale epe ka ke fa mai so mana tua ia le tala al fo mai yeso tama foi atala tu vai fo mai anga kango e kama i me fa longo halu fa solo a kol me fa longo lo ka faka uma lo ka faka halu le i lo ka pakua yo aka ke paku fa peinunga la kau mai le me fa longo ele ku e kalinga la kau mai le ua ia me fa longo ai halu fa solo a kol nga uma ka ba kulo o mai le prescription o prescribe mai ta fala ale me fa longo le ka ke la ku ke fuluan e pule na fa semea pe ka ke la ku fo yo lo ka dislocated shoulder i ka longa ai alu solo le me fa longo aka ba ku ngasole o la ka mai me fa longo e ku ka ni alu aku ro malesilo matua i le siaso la kulo matua pa mai lo matua yo kala kulo matua le waru me fa longo ka malo mai kulo matua ele fesilia tu boani aunga ele fesilia tu boani aunga ma ke ba kulo matua ro tu si matmaro fa la lo matua fai mai le tala lo matua takta le fa la le ana na ua to a fesile lo nato ile lo matua o lena eso o unga o runga singase io mai lo matua io e doctor o ta saua va ai oi o si o ta fa tale ama si o ta fa pipi so o le o le no io tau tonu e tale lo matua aisia le fa maoni io la tu te io feni me alu la ton me falon ala tau de uan me falon io no foi la lo tu si lo male prescription ai le o loa po la ton ele fesili fo i lo matua po ana le fai atu nei le lo matua doctor o afala au na o watu tu si mai to a fesili ia
sia o aunga o lo ngase. Ya, tali lo fapenal lo matua. Tali lo matua, yo o si fa tale ama si fa pipi so o le no so ni vai la sunga le il foma. Ya ngara ko ama wai fo ala usao. To ama wai ia fo ala usao ave i le ngase si lo matua. Talo si. Ia fai fa per me ma wai au ri ia le au. Ala winga na lo tala. Le ama ta mea o le fionga le li pa mia. Yo. Ama ta mea. Drug test. Al ko akele yo kanga kayo ma ai tutun. Se ka yo. Fa ya ma fe au vai uma o ri au ming skalen vai ko kom. Talo sanga ma le fionga le li fai ma le sunga le li fai fi au. E foi se mena ngai ata tui mama o yo. Langa o le mena fai na por mo le P test. Yo. Vai foi se si fa per o le mele pit e fai lau fe au vai tu tonu o tama i fangu a fa pe nam tele yo fa pena ia le fangu fai lau fe au vai ne ro le lo wi ale test na maua na ya fa ro atu il tangata sa MC de pole yo sorry fe le mai message here mai ia si uma fai tau uto si uma fai tau uto ranga ua tu titi o mai tatu malo tu titi o mai le tatu malo tale fitu ia on sa mai si sentle kako langa au kangu fu eva vesenti e le mea e expire ali o te mi sa o tatu malo tonu sa o tatu pa anga tonu ne lala tonu ise ta-la-la, ta-la-la-la, ta-la-la, ta-la-la-la, 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 ta-la-la-la-la, ta-la-la, ta sorry mus alo fatuso ia le mo wat fa wa ngalo ia cha una io au le tulanga le na o le taua le nasa mo le afoi o le fai o le ngata ina tautala iai le afionga le parmia au fatanu fo ele ngata ina maua le tulanga o le me ave i tu tonu o le palemene au fatino fo o le facility lea la mena tuaina fai nei me yasoia la mena koinga fai yasoia la mena fko ake ia uko la mena ke ia uko kumu aku le me o le afo lingo le mea le fatpui tangata ia na mau atu nei lua se lau toi tia lua se la mon tupu tangata lenta loka atu nei i mo meo o rates ia na alu mau ai tangata
mo lo se lau tangata. O le fasitele, aisia me ua whapea. Lea le mea na le whai ai I ia vai taimi. A o pā le mia tu le epa. I tau sanga I tele. Le mena le whai ia mea. A le tatu te lo uma o le aisa ua lewa nei Samoa. Ioi. O le marijuana ua lewa nei Samoa. O le mea langa le eleng whai kula ukala. O le se senga I o tangata I lo whai malo. Ioi. E le au ngainto e whesiritu le pa petu te I fetu te lo whai se malo. O lau tau whai ngā malo. E le I le lei o nau tau whaatino ina I le whai ngā malo. E se fo I mena ave I ai lau tau focus. E se fo I mena ave I ai lau tau whaamomua. Ioi. O le lau tau whaamomua. Tau te whaamomua I vi inga. Tau te whaamomua I mea e tau lele ai o tau. Tau te whaamomua I mea whapea a mea o mātou na whai ne mea. Tau te le I whaamomua ina le safety. Ioi. Ma le welfare a le tunu. E sa ora pese. Ia wai la I. Tasi le me taua sa mo auto tilo toa iai. Ole. Ole priority. Yours and my priorities. Ole priority auto. Le taimi o tule epa. Landscaping. O mo me o atu whalenga. Ioi. O le tamu whai se walele anga walele ngau. Ioi. Pi o mena na ngai o awalau papa. O mea tau ngaruenga te tele. Ai alfa mo muar vanga le utula I mai te minei. O le hale la tu priority. I le ngata I nau mai ngā lulue I le welfare o tangata uma. Social development. Si tianga o le manuia o tangata lau tele. A fua mai I alipata tau fale alupo fata fa o Samoa atua. E si I tia I le taimi e tasi. E se senga nau mafufonga. Ia wala. O fatu foi. Mena ile ngai tau langi o le whailonga, tau langi le nanu, ele developinga se atunu se nanu. Saina lele le atunu le te alu e si I lunga malo saina. Le asau nanu atu le pare mio saina. Ia le na. Ele asau fa me orto e nanu le pare mio samo. Pare mio samo le nana tatalaina le meo le launch le nga fa na fi. Ole a. Le drug screening. Drug test. Yeah. Le melinga fai drug test. Le ale fai ole mala papala le me o isamo. Yo. O fa tupu la ia le meole. Le meole tangata aisi le awala. Le anga ulu. Le anga ilea. Anga mea ia. Tutelo. Sio I ivio tamata sole. Mo ia. I ivio tamata awa aia tu se fai pule to tono o taimi o le fono. E wea mailana. Se langa ia iso le sia u isa matunu nufo ia soia. Amato o night club ia soia. Taimi o naita talavo. Eoi. Ki ngare pongi sa o le mea fo ile le pongi sa. O la a foi. Clou moli o le night club e tau le losi si toton. O le alo ta ofu matangata te alatu mataita e tu lalo molinga pe lang pepo oka. Ka koro o lele. Yoi. Fapete na fai mau night clubs. Ia le o tala no tu my experience te mi fo I haru I night clubs. Yoi. Ke kulo I lalo kamarang violenga te tiro tunga. E tiro tu le tenia le te rosi siva. Oka. O le makua misi o haio ai lawa ai. Under the light. Ake loa. Nga kia mori o whapea mai le wala au le pā. Last call for alcohol. Kilo mori. Ke koe kilo aku le kengera ngano sisiva. O ka e se le puso le.
Pai atu ai fo. Tu fo il mali fo il soi fo ngam leo. Mien tatu o mai yoso mai fo si fa pe o yeli fa pe nale life ma leo lang. Si nga ka kuwa mi o fa de liam ka ka sa. Yo. Nena. O tu ni. Mele ata masi to dua ya utala ling chal si. Di ata mai utala. Au te whai atu ina ua mātutura mala o teñe malong tu e lalon mōrile. Paurale o tangata tau le au le leila lon mōrile. O le taimira na ki e mōri fo le mōri sao. Oka o watu, wow, you are so beautiful. Yes, ia ale whai atu e fo ni tala tau whātari o ni e tu pa ise. Ia na o le tasi le na vaenga o ta fia i lava. O whaatau wina le vaenga lea. O le vaenga. O le vaenga lea o le drug test. Ia. Lea la o test le fionga le lipa le mia. Wa aile o li ia i laku le drug test ale o atu le fono. Pe fai foi di excuses pe o tu le panen whainanga excuse nafi no fionga le lipa le mia. La excuse tu le panen ko le fia ia. Ioi. Ko ka le fia ia mo le la tu fai excuse fe mai le la tu na fil fam sinonga no le pa mai ma. Ioi. Ya, lo fa fonga mai le fionga le lipa mi fa fonga mai ma le ioi mata tu le mele. O le taimia te le tu le fono mauro man hang kafi o lima. Ioi. Hang kafa kasi au lima mau vai. Ioi, aisia. Ele lei o fai so. Ele lei o fai so langa i loa ina. O ia ia o tangata i lunga tu la fono lo mafau na ia. Ioi. So isi foi tempi. Tate alofa ia to ina o matua. So la e alo lo foi e so ese tala tate va. O kai sole. Se kam foi fangi kala eu so isi alofa se tangata sole. Ole mea le alo lo mai kasi le kala fa kupusa. Mai o maleleo fa i ro ina sole. O leva unga lua i mea ia. Se ole ai se kupe. Faingor, ole leo angar ko inga sole. Au ke fai atu. O fermenga ke lo mele se kupe sa mora tu pele. Se i longa inga ngana mai le minstau tu pele malo. Pe fai me foi le li par mia. Sa mo o le sa tu tupe. Tatu tatonu. A vai le mea le kamaro le fai. Malana vaenga. Mene ka fai ka fakup. O mai a fa tupu le tala. I lunga o latu mafofonga, i le taimi a o latu aia tu per malo. Ioi. Tu sa loa tala no mai taimi na latu pule ai tu per malo. Ioi. Ngau mai le kam fai e langu fa kasi umatuai ma le vaenga o lo tu malo te mnei. E fue sia. E fue tu inga mafofonga ia. Ioi. Na oa ua malalangi uma upu. Le aise Samoa without me. O te le iai loa tai le malo Samoa, se uma mea ale malo. Iona. Ioi. E makau kia ko i ngā mawhauwhaunga whapene i lea tunu ue. Whasolo drug test i tata tau ana drug test and po matale no wai atu iai. Whamasino, drug test uma. Whaiwhiau, na ua uma na tarusanga na whaiwhiau na whai loto na po. Watu whai la tau se i oe. Se whai ni ala tau whiau vai. To tono to mai whang. Ewe. E vo i ale tala fwoi vai temi nei a mātou i nei le. Le latu le sili i e latu e whaingaruenga. Ai wa ai mamau tua. Alu le solo i to tonu e. Whai le drug test. Ioe. A latu role li alu tu ai elana whangu vole le sau whailan whiau vai. Ai lole leia le li. Whatu a uma na ulala na maliwana i le pō tarwai.
saua ma le fangu lea oso lan ta'avale i longa fale fai lon to'ulua. Mam, si fai asina utamai fa'atulutulu le tono le fangu lea. Fai lon fe'au vai lon to'ulua alu lo maia. Alu lo maia ave tonu test. Ia te mataulia foi la o le test na ko kele. Fa'atu a mo medical result in the next day. Very next morning. E o le tai au so ai e bala au maringalu. Bala au mai la tu le afo le HR al company. E la tu fai ane i le tala le al tamai tai e congratulate mai nei a fa tu le e pola le wingo le fa mai o le ua le mau mai lau test to masina o you have 3 months pregnant. Eu afu alu ave ia fa au vai alon to. Io toinga me e mau e me ai se mari au ni fai tupu ia me tono tatu tu alu sa o tangata whaonga tama i whangu fai le yesi fe au vai au te toi fo le fa mena le no wharongo tu le polea e ia tangata na supervisinga na ia le tene le potu tene na ia le tama le potu oli o le fa moi ia tu war tangata e vai au fai lau fe au vai ia tu war tangata tur tama i le potu tama tu i tama tai i le potu tama tai o ineila ele fa pena o inei e watu le fangu ia te oe e te watu tonu le fata ele ma le fa upunga e awane e flushing le toilet pe a uman faile so ngai ele kama I trust ala ia uma cameras to tonu ele ai se si te ruo to tonu na oe a te ma lauta mai fangu le na ma le fa upunga ia awane e flushing le toilet pe a uman faunga so o vaenga uma ia te loa e o e tatu atu ranga le fou le tatu atu nu le mele e fou le tatu atu nu le fatino ino le mele ai o lo te tonunga e masane lo tatu atu o ka semana ia e tinei e fou le mele o le fuala au fasaina o le te lei o le taua o si vai mele ona na fifoi sa fai ele felo inga fa pitoa le komiti o tūlanga mamalu ma fai longa taua loa a Samoa ma le ofisa fa lau le media ia pe o lea o lo mai mo o mia ni tangata citizen o lea tunu e ono ave iai ia fai longa fa pitoa ia se furu tolu foi numero na mai so far o iva ele o ator foi numero ona maila ia le pe ia fo linga na tato atu e mamai o atu tangata mto o fatu a me o ulen tau o mele tau o mele pe ia fo linga fa pena o le tulanga o me o tau loa o pine tau loa ia fai tau e silia tu mar se furu toru tangata o tato atu e tau na ave iai awards ia i le ngata na ta'alonga o tangata ua loa le tautua i le atunu e le loto ina lo tupua efi pe po umana award langa o le 2023 le na le awards muli le na fai te le lora pe na maua isi taimi o tupua i e ala no fai ati a tupua e tala fea ngai le tupua ma le fionga le li pale mia le ue te minei o te tali tonu e le qualify ai ia tu le epa i lunga la mea le la fatu o tupua fai pule minsta pale mia tamau pale mia le tau head of state le tau le au le malo fai pule minsta pale mia
ao le malo fa le mea tele nai tu ina le iaia masisi o le palemene na maua le mele le fa le taulana le to ina le au maua lona malosi e te loe tilo fo ile fionga le li palemia e sutu fo ile to ina i le fionga le li palemia tunane aisia fai pule fo fonga fetalai minsta ao le min palemia so o tupu ele yo ile afo le fonga fetalai au ao le malo o lauli le malitoa ma wa uma meifa ai le yo ile ao le malo ai pau yo tangata to lua o maua lunga mea o le pale meno samu o ye so te taura na tiro to lua o tu le epa ia na o le fai pulea minsta pania to iyo na tele i mawanga ia se tūlanga tau fonga fitalai na tele i mawaina fo ia le tūlanga tau wao le malo na o le ana maua i tala tangata tasile man tau feto ina o ia o le malo o le whamasinonga le ana nafi pero no fai atu moa ua ia e ui ina se tala ua fiafia isi ai le fiafia isi ia ua sisiva fo pati la tau fiafia anafi ai le te tau ono tatou tu faua mea se nei e alu pea yo mela le lai ono tatou tuli mata ia pea ia ele fa pe se I fa pe fu se contempt of court ia ai le lei ona foi langa a o foi na fai tala to ina to tuda pa ile fa masinonga samu ai le ase me fai e tasile to ina so le e pe pule sa o loto ai e le tunu apule ai telefon na tala ia samu ai le ai ase me fai ai ai ase me fai ai le tu fa masinonga le ai ase me fai ai ia au manatu o le a ta oto ia le tūlanga le whamsinonga o le a le whai unga a le whamsinonga ua whai iai I le aso nafi pa wale mea tātou te tilo iai le anga e tele lo ia ua utala noa iai lo ia fo ia e le nilo le tama ilo ia lo ia tangata hata mamai tele fo tangata hata mamai o mo meo fo mai umana ufasoma utala noa iai ioe o le lātou tala o le case le o le vantau dismiss o le ale me ta o mori mau tustusia mori mau le ala fe mai ua uma na fa tau ina tangata na faia mori mau fai mai le mori mau le na mai na fa mori mau ona fe na fa tau a fai na fa tau uma mori mau ia ua avela tangata ia ua fa aunga e fa masinonga a latou mori mau tustusia ai fa fefea na fai se fesili lo ia o lo tu ioe mo le fionga I le sui parimia fa fefea na fesili ngia e le lo ia a latou tangata ia tustusinga ia ele mfai na cross examine ele mfai na fai se fesili lo ia na tu mo te lupe langa o pepa mei o tustusinga mei ioe al fisik tele ana o le mea ea e iai se urungali oi ngo urungali oi le ngole urungali o le amai na ave le tangata ingo ia le apanga petelo le se lau lima suta la petusa ma le iva suta la nisila ia ma lili nofo vaenga I le po a urumana I palota third party ioe o le ua o whamtalanga I tangata lona tonu meaning o tala whaalongo o le ua o whaisa ilinga tala I le melea ma au mai ai o tala o le fesili o ana when whaatauto e tangata ia e sa ona whaisa whaatautonga e sa o iei se urunga li
ingoa ia le na ave ia le afo e sao e ese lunga i fa pe ingoa fa pe na su e na mori mau e ala na fesili fa pe wa tupu ma fa fonga ona o Samoa si ta mai atu nu wa fa pe ai le mau mori mau ia o ai tu ia le mau mori mau ia a fai fo yo lewa mai tam le mori mau o te mai tai le na mai mori mau mai Samoa ua mori mau o ai tangata ua fai atu le whatonunga whamasino i loia e te tau ona ai le fai. O ai la tamtua i meia. La mena le ua umana fai atu wale apia ia oi tau tangata ia mori mau. Wale apia mori mau. La me ai turi loa lava se ia le lau avatu leo mai mori mau on themselves ave whatonunga e o su e mai au mai su e mai ele maua io e ora fesi e se ngari fa pe ia la mena leo e fesili le nu la mena leo ai le officio famsinonga ma leo pe faise moria o le nu i o latu tangata pe moria ainga e ana tangata ia o fisiri telena o ia se ngali fa pe o se mena o atua fai le paperwork tu si ingo tangata ia ai le tangata fa pe o tele ma fofonga o tele tala tutupu mai ai se o mela ia la mena le to fa afe ai se moria e moria ainga o mai le ngali le le mena le samani ai tangata le ainga o mai tangata i pe afa pesu e atu fiusu o feo Samoa e lilo ai e tu ngamia penga o aku atu te tele nei le umiana su emo o le le tu inga me le lilo tangata e moa na fa fenka ko me fa la mele to e fa ai le Samoa e yeni e intangata ola ingoa ia ua ta ua isua fa tangata ia langa na o paperwork alen tatu tiro ia io na alo na o va ai sa ili pe palota pe sa o yen tangata moni fa pena palota ile ingoa ia leanga ua tupu le masar salo le loto tangata o le atu ona fai mai o fiu sue ua fiu sue ua umana ave tu sita ofiso malanga umana fe ave i solo mea ele mo ale foi la ua mai fai mai o fiu sue io ia pe moria foi le fiu anga ato pe moria ato nu e mai ai e loina e moni ma fa maoni le mea lea o lo tamo fai le famsinonga e sa ili io nga le wako i me te le fia ele fa la unga mai o le fai so le ese fai mo fina i o ina matari tonuina out of 60 50 40 witnesses ai tasi ale o le mea sili na matu iai lea la ua fa le nga ina sia le toa o le fast fa nga ina te fa ngoina e uso le o toa langa isia tasi ni tangata e ili tata te iai tu le epa le langa isia e tolo le mo alan tautala ma fanga mali e tuai tu le epa tasi le tangata na fai tala fule le tu le epa o ke kaukala kura fai so ko fa fefeira maro le fai so ko fa sa o mele ko parlement la o fionga le fionga le fon fetalai a to fai tu ro tala le tu le epa a fai tu ro fai se fai la kala ngai fai le fai la kala ngai fai urunga man fa uri lo fa eo la o fai so longa le ma fa le o fa fefe o kanga kai kongo le parlement a fai akulo ke fai akulo io wow pa o kaulangi au le fai
O ela liska menga ke fa ku you are the king of rock and roll. Wai le me king. You are. Le anga o tangata sa o moni ele fa fa pena bai oi. Le la fa yatu tala le yatu. E o te fa me o te fa yatu ro, o te fa yatu ro, o te fa yatu ro. So le se lo ko fa fe so. Esse lo ko fa maka. Esse lo ko fa maka. O le challenge wala tatu por kala me. Ile fa masinonga male sa ili le ungali le. Pe ese ungali fa pe ai tonu o fa ali pele ai. Io. Ina ne yo atu tangata nei. Fai le latu fai laku affidavit support ia. Ma latu tususinga ia. E tu wani ngon tangata. Au se fa ta inga le o fai fa masinonga mo le lumana. O latu fai unga le taimi nei. E tali ai le tupulanga o lo fai mai. Eo. O le mea silina leanga le taimi nei Samoa. O tangata io ele fa pe o tangata umoro te ia le atu a le tu te lo tangata le tala no toi le anga isia ele I fa alu wo fa pe le o te ta ile atu te mie de ai se iota le se temi le se minute le se tu la tasi na fa alu wo ai la au del mali toa fa pe o fa ia ina tu le palota alu le ai le se temi fa pena le se temi fa pena o ele fai a tiuteia. O to ina lea. Na fai a ina mai a le lua o lua tasi, ioi. Sauea mai a ina le lua tasi until now. Na fai a. Ioi. O ila ka kukua ia I mea ia fai. Kua ia ko inga lea. Bai. E te fiu pena o fetua nafi. E o mai te me tu foi oe tu foi ia o tato uma ile ele e te le to ta ile tu te le to pale mia ile tu fono toe ile se te me to tu malo ai se heita pipi na tu tom fai ai em fai ai sia fio lolo ai lauru o tanga Samoa ile ai lauru o le atua I auto pepelo na fai lo to wola fa mawarulunga o le manatua o tona o tau I loa fai se malu. E loa I to upu mau tau tala. Io e. E se vai le matua tu le e pa sau pe o mea tamaiti so le leanga I o le nanu o rautama. Pe o mea tamaiti. Io e. A tu te loa la tau tala na fai. E a tili ai na to ubu tangata o le tau vanga. Le ni se toi fiena nofo tu tonu se vanga ea e tamaiti mafaufau. Ma tutua tau sanga wa singa furfuru tino. E tamaiti mafaufau. Yo. Tua pepe mea mafaufau. Asa ili aku furfuru o kingum kwa singa mea e lunga e kauralo. Ya mele fasinga I man mafaufau. Langan man mau na tuspaia. Ya. Ba ai oto. O le mata upu fa fenga inga tuai. Ia peli to meina le tamatane. E ia na aso ia no temi fa tuna ngaina. A o le fe au fa fenga inga fo. E le mo o mia le kipi o pa. E tipi le loto. E tipi le mele tonu. E tipi lunga I. E peli le mafaufau. Tala na paulo. O su e le mele o fetwai. Ele leanga la tala le fai. O le fe au fa fenga tuai. E te tau na peritomeina. I tau sanga I e fia o te tau o tau sanga o peritome. Ioe. Ai o mai le taimi o Yesu. Fe mai ia paulo. Se leo le meanga e anga I tatou. E leo le kakipi o pau le mea lo mga mea le tangata. E leo le peritomeina o le tino. E le anga I se iota e tasi le anga le tala leo ki tano tuai.
Ilo mena fai mai e al apostolo nu ese. Se peli le mafaufau, peli le mafaufau. Peri tome le anganga o tangata. Peri tome le loto. Eoi. Ana ua peri tome lo loto sailele, tuile epa. Na te tonu le sa ortara le fai tuai. Anga ua peri kome uma u kou loko. Ua levan kou le fai karfa kupu. Ua levan au kou fai yoe. O sa ili le tala leo te fai tuai. Ina ua oo, ina ua liu tino tangata ye le atua e ala ia Yesu. O le fe au tau mori mori. Ale toa whalea. Au fai i mangadia ia, toa wha. O le fe au tau mori mori e tau wala mai ia pau. Ta pena le loto ma le mawhau o tangata. Sui, e sui whawhewhea. Salamo. Salamo nei. Nanga e fōlinga e mali e lau tala noe lau tō whawhonga. But that is the reality. O le tūla whono whawhenga nge tuai. Na ui o mai a tangata, o le nu o le tua. Eoi. E au na perito meina. Arma na yo si fe au lea. Fai mai le apostola nu e se le kaulia menga. Usape ke ora mau paua e le loa ola i le olanga e tele sau le ola e whaavau. Nga. Eoi. Kusape kau ke ola ma kako pau. Ai kau ke loa le me kau le ola salamo kau ke ola, kau ke o le ola e whaavau. Lava na matatoe. Eoi. Ai le isa ngai ka kipi e o kako kingo. Ai ele e lea o kako loko. Lea la fe mai paulo. Ele vai la le taua. Kipi lo loko. Peli le anganga. Peri tome ina le anganga. Ua. E sao. E se sertala. Tula e pasai lele. O upo le alofa le fai atu. Ua vai le stau fa le anganga le fai atu. Peri tome nei lo anganga. Tusa pe te aru mau pau. Ile malo lo tau sinyo iai. Ele o le mea sa ili na tatu. Tatu o ma tatu pau. Tatu te le faina. As long as we accept that gift. What is that gift? O le atua na tau-tau. O le Yesu na tau-tau le vao le langi ma le lalolangi le satau. Ia le ngā. Ua re kaupu leangi a kako oi ka kipi o kako kingo. Tā ua wha o ngā se loto fau. Le winga na tala. Peli le mawhau, peli le nganga. Au maia se loto fau. Ioi. O tau umai e lango i le malama o le heita pipi lau tala no tuai. A whape o se tama. A o tēnau nau ia tipia, ia ka kipi au pa. Ngau i e salamo. O le winga na tala pau. Kusa pe kau ke o makako pau. A ua iai tātou le salamo moni man wha maoni. Tatu whaongaina tauranga tasi e awhi. Ia. Ia le nā. Ioi. So wai pule ale mele ua tuai mai ai ia le tātou. Fans have called me about and very serious with silent.
ia o le sau le text ka vai o te le ulo le te ava ava e sa o le te ava ava te le ulo a foi la mena le te fai tu ai te le ulo le that's how I delivered po te tiliva tu lunga o tio o te tiliva I lunga o pulela ai te mi fatino ai o tofi fa o sosoani. This is me. O te fa manu atuai il tatua fia. Allow mailu tangata o te to be myself. Langa o te fiu e fa pe o le tangata. Ele ato toa ai la tua moe. Ia. Le ua mai tatu malo I nei fiafi ia le toi pa ua tutua te fa malu rua toi le tatu fia langa u fasi umi o la pulkalame. That was the same me from the beginning. Esa o tala pese. Esa. This is me from the beginning. Whengatafu ila e whai me whelo tōru e te au mea, au te whai atu si aula. Ese le au wala na whaita, ue le tua, oe ana I e whapena, o a ufu I le whapena. Au tau mawhai la pe o le sitangata. Na le sa o role o le message o ki a watua I auto. E sa o pese. Io le na. Ia, le ua tau mai le tatu paanga. Ia, a whio maia o ere tamaitai pele. Io le atu nu pele le mafau ma le anganga I pele o I atu I le epa ma le hita pipi. Le ati o le matua pele a oi a va aile I ta pipi I ati oi e tai lau sua, e faisa mea tau mea pito sili na e oi. A whio maia ta por kala me lewa u ta tau tala fo I u tau umata tala. E whaftai ma nei aru la e o le nei aso o va e fo I lau notebook I ana ua e ta pena I mea uma o le a ta tala noa I o le nei aso. Ia, a whio maia maia se fatalofa I lo ta lo ta te atu man falolo. Ia o te pono whapipi I fo I aibo umana e whai se fatalofa le mamalo le atunu. Ia, Ia, ai tau na whaapopo atu alo maia. Malo le soifua maua malo le langi mama. Ia, malo fo le la pale wa fo ni. Wo bonga le nei o uli. Ia o le tūlanga le nā. O le tātou tama whai ina ia wha malama ma ia wha manino telo ni mata upu. O lo wha pēna wha nungi. Ia, ma toi lan wha tālofa I ta mamti nā mātutua I te tonu mautanga se ngase, tonu mauta malawa ia wha pēa aio tangata mātutua. So sunga whawhia ngainga mō lātou wharitua so se whata whai taulanga, lo whaire taulanga te talo mo I tātou ia so uma. Ia marito tele o tātou pāanga, o nisio I lātou o lo I te tono whawhaingaruenga nei taimi, o tono a inga ia alo maia. O le a tala noa, o le a whasoa, ia mailo ilo. Ia na tātou malama le tele o ni mta upu. Tula epa, o le taimin. Lena o nati mai. Ia, e nati mai wa ti munga mātou le toi ti lava se kātulo. Ia, o wa vea ma mea wa whale tonu o ilala masini. O lea la wa whai atu ta interview lungo te foni. Talo whai. Ia, lea whaina. Ale lei. Whaftai te loa I na sa whia ngai mo o le tatou paanga sa moa mo lo sirafia. Ia, e whainga luenga le malo ni sila. Na iai lana mo tu sirafia. Ina ni pe ane le mena le tuai le mapur kalame ia e fua tu le teimi mana vai tu mai tai. Ia, e le fuisia ngai whana tinati ai I la vese silungo le awala. Whaftai o le ua e maua mai ta por kalame le nei a fiafi mo whanua. Ia, e le ai, ua le whapuleina le finangalo o lo tūranga le leipo le alama device te whangaina mai pauli me taua ia whataunuina ia le tātanoanga e tusa o whafonga mai latu. Lau amata mea le nei aso. La tatara noa I le tamaitai lea ua maulia leo.
Ioe, na fua e soi o no vinga e na ua e sirafia ia le tamaitai. Tasi le nei tangata. Wa le mana tua lalo, na tatua lalo fo i tapo kalami. Na ave fo i e tatua lalo, e tau fa iti tia me ta o le fai o le talfatu. Ai pita, e le ngata ina fai o le tamaitai le, ai lango o mai le sivanga. Ia lela ua maua le tala fa maonia mai sa mo, lua i tu la na tau fia i tono le, ioe. Uma le lua i tu la, fai e mana morianga. Lea la tu tu la i lea so lea ua tofa e tu le mei. La sufina. Tu la epa, tu lo fa fonga anga sa moa. O te whai lo le anganga, whalele whai e iu langa le au mala. Woi ta lo whai make ai. O le o whai e ngana le nā. Ono le a. O le matu ia ona tua inga ia na whai. O le mea tonu lea o le whai o tusto singa pepelo malona mauti noa. E le ai se wha maonianga o nei morianga ma nei tusto singa o tu le pepa. O le la o te whesiri ngia i fo le au. E moni o lewa tu o lewa fifi le avenga i lunga o le neita maitai. A o whela i ele pu lenga le observer. O i la tau e whainga, la tau te proofreading a uma news le nei, ma give the approval le ave i edit ma ave print. Ta tauna ta pani wha manianga. Tauna ta pa wha manianga langa e matu ia. E matu ia. O le whaaleanga ina o te mari ianga o alo le fionga le li pale mia. Pei whan tatala noa le tapo kalame. O te lea whai e tose tala ina ia avane ai e tau selo le fionga le li pale mia. I knows those kids. I know the kids very well. E le tai no lato tango fia mea e le I whatonuina lato e lato tamaa. Mani, A le mereng matua I matu ia la vaia. Ia la fonga na whai. Ai, ta ulea ngai nai. Ma tau pepelo ina whai lan tanga luenga malo. Ia, Lela wa vai ai. Na la pata I la vele fionga le li pale mia lau tu stala. Le ngata li nā o I la tau ie lango o le e o influence. Ta inga. Na la pata I la vele fionga le li pale mia. Le foi tato te la pata iatu. E oma alu tu la epa nofo lona fale tio ata. Ai o tau e amo sa tauro mea ia. Because at the end of the day, tupu ni pe fea, e le sau tu la epa tumo o tau. Le ia se senga me le tupu I tu malo. Whaaleanga I tu malo. E le alu tu la epa ave se manuia I tu malo. Ia toa ia la I tu malo wao. Le ia le fufuanga alwhainga malo. Ina ia whasafua al manuia. A o e la lia. La ave o e molia maloka ai oe. E le saula tu la epa e batu tupe whawhanga ai oe malau whanau. Mari, ia, te tun foi le whalongolongo mai le si aoli lea e whaia le ngaruanga lea. Ai te mana tua le. Tu la epa, don't you worry. E o atu lava ia I la toule. Ai, e te sila fia foi o e mawhanua o le mea e sirina le anga I le keisi lea. Leilo le leia la oli, ngakala ngoa foi kule e par keisi le mkaupua lea. Nga fesili atu ia ngakama ia. Ai sau ai lava tu le mawhai mai fulan tala. O mana whai atu, awani tu e whaangana e lau whanau mea le, tala ia to ina. Wa whala o ia le to ina a moso o le tu e foi. E mafua o mai wha o so songa umani. O ia le tangata le anga le iai. Le la te fo wala unga, wa iai se wha maunianga na tango fia e alo le fionga le li pali mia ta vale ni. And I know for a fact, those kids e usi tai o lato matua, late u te le tango fia. A lala nelo e. Le lala alutu le epa lafi mai longa ia fali. Ia, e ta lo fala si ta maitai. Fai e lola le ngana le no fai ato whawhawhinge. Woi ta lo fai make ai. Ia. Mea ngai mau. E ngai mau le. Ia. O te manatula ia. O e tau rosi aso na o tu I eila na keisi. Po le aso. Le vai aso. Masi na fau. Le masi na fau ngai tu iai. Ai le lei foi la lea.
se kau fai kikia se ka ku kilo po le ase reaction and observer te mile ina o moria ta mataila ai tangai fo ye tula epa e o ule no tau la mua nunga social media breaking news ua molia malokaina iali ya ese le ngono fai ngoinga a ua matua ingu sa kali al observer matua ile amai al observer idunga se le tulangoli ai te lo foi la o mafanu tasi foi le me pe unique foi siata o foi posisi ai sia o te maloa o original o te ma original ese umata vision si meia ese foi lava ai la fatina an fapela o ele o loka o original o le aso ma fonga fatina o leva na puru na watu i sanga ta soia te fai la sufina e lua manga tadio la o batua tula epa ya sanoi manga mua ta a mai fautuanga ya ta a mai fautuanga malapata inga tu ua lalo sa a mai ya ile amatanga ya ele opini o tele la autostala mai fafo ya o de telefo yo le po fo de sauna ngale fianga le lipale mia o ina o setina I am the breadwinner mo lo ai yes o te no from vetutu na ile me tauna fai yes tuli ne ya mala ungan wenga what if is there a guarantee a source of income weekly mai atula e pa mai la to ni e fai tau fa so leanga o le to finga na o sina o oina e se fesili fo oi ati oi fesili fo ati oi ona lea e fa mua to tono lo ainga o le ni rai le tupe le earn mai a ila unga wenga no o fa pe i fo la ia am I doing the right thing or in your conscience e te loa la vai o tina e te whaongoina your conscience le me te tauna whai o i la lea la o le tali mua le nā e te tauna le taimina mai e whautuanga tu la pata inga whai e rau whai unga i secondly lea la ua le whai alana whai unga mai la matanga a ua alu la vai whai ma le mauti noa she deliberately went ahead and do it thinking ona lea ua whaasese ina le mawhau whape oi tula epa yes he was the former prime minister and he was the one le create umalekele corruption le tupu ai ngalo ela ile tinalia ua sui le whainga malo ele ma whaina to e sautula epa twist minilo o ato i ngā whainga e whaiai le wa ia whainga malo fau sa ta tawa lola ia ina ona taofia i afia wa alwa ia whai ala le taimi lale nei le tinalia le ala ona la wa iei o le langona o le ita langona o le fia nei te wo fale pui langona o le fia ona wale ai se tupe e tau sielo na ainga na fesiri la ia a o ai mafua or you had the choice ele fa pe o esta mai tintiti you had the choice make the choice o le me ele le yelo ainga ya le ala walu tu le pono fono melona fa le tiota nya ai oe ula pulo oe ile masiasi mal matanga ile pe afa pe ne to e pale meta mai cha o le mata tu le tunu o lula your appearance i lau le baba iat o lo sei o lau ula e tasira lea tusitala fata malai i ona la io le tusitala lea i le fape o le utatala noa i le in and out o le la sa fautuanga fatina anga isia a o i le mea pe foringa a fai o fainga o mai o tusitala Samoa io a faperva e te fata mala i o la o mea fo i te au mai e whaale mafau e tu ui tono tala ea whainga elo fo la sufina o tulanga ngai tula epa
E loa lava i ona fōlinga wa aia i ona Mani. ata lava painga. O ina e ta mai e yale to e ngā tangata. Ui whamele si te a au leanga teu teu. Teu teu re. Teu teu re le pese vale Jerome Gray. Teu teu le la walele. A au leanga teu teu. Wa tu langa mai tau na yai. Mana tu. A whai o la tau o tu stala o ina o lo o ngā lulue. La sa o onga ia onga wha tu stala. O nai a mai e nale dress code. Yes. La tau te wha o ngā ina. E le wha te la o tu male uru veo. A wai roe le anga o fōringa. Pampa, pōpō wha mana ia fōringa. Wha ale leile uru. Whai se la e. Whai niau te unga. O le tu kangana iai. E le wha te la tau tu stala na to wola ia manito i ngā lai. Ia o lea. O le la ta ua toi lumai o. O lo to ai ngā tangata iai. Oi. Ia ma lo te whai ato ia wa o atu la epa. O o na. E not once e ma whai ona o apia. E me tu mon tangata. Ai wha le tonu so ofu. Wha le tonu nia u te unga. You know, like my husband always said to me, you are so expensive, you come with a big package. And that's what I said. Because that's us women. And I'm pretty sure for penalo fatua. E teu teu, whamanai. Wan me pole le tu pole va o isi ungali. Ua, you know, she'll just let go of herself. Ia, tau le tamalo le lavava, ai atu le fale, le mama, whai atu le mea aititi lotu to rua e te fōringa. Lala me o iai, lea lenga a matana pio ese le awale alua le tamao le ainga. Manei. O tātou le tupātina, o tātou o pae maauli, o tātou te wha le leia mea, ia, o I la le tupu maila tūlanga lea. Ua whatamaka lava nei tamaitai o ia o le tina o ia le tamaitai. She's a breadwinner. Mana ia tele. E te lo e tupai. Te lo e mawhanua. O le tele i o le whalea onga leo e tala no mai ai le melea. Aisia, la o wa ai o matau titilo. Leisi foi mele mauti noai lo roto. E mausa li e le fina ngalo ta fea Larry ya oe. Aisia, e te loa carry lo tangata. E te loa, le se talaura le tala, e te loa e whai o la e. Io e, pau asi mea furele, o tele na kuka sta malo, e tele kuka. Pau anana pe utau le palenya, ina equation. Anyway, ia o le ua, o te loa tau e se male, se vangana isi si mea e te toi fia pa i tamata i na tau fia, ma uma o na whai ana morianga. O la u fautuanga whatina te la epa. Taunoa. A whai o a whai o le artu langa o low case. E paule mea ia e tu maul whatua tua ma e te talo i le tua. Ia awane e o se tu langa pangatia. A whai la e manuia e mawhaina mai se whaasala tupe poni ia whai ma o inga le tu langa. A whai e te le mana o e tau whai mani tangata i sau whanau. E whapena foi awe e te whaia i alo o le fionga le li parimia. A o se o onga tele foi lea mo le autu stala uma. Mo i la tau. Aua tau te whaia le atu ai ngā mea ua whai ene nei tamaitai. O le tau whawhaua o tala e leo ni mea moni. E whaaleanga ai le tamali ianga o isi tangata. Mai se fo ia le to tele mamalo le atunu. Ai engalo ia oto. What goes around comes around. True. Mana ia, whaftai tele, mela le pi e matamufia i le ngata o le tātara noa sao issue. Ai te ave fo i le tū whatina na ua pa ia o le fe au le na a le lupe whalele. I lea fo i tina ma leta mai tai. Ua whalongo tele ia tu le pa manato. Ioi. Na palalūne me mawai, ai whain whalongo mai ia oere tina.
e pāleni le lei tina i le tina. Peso e tapo kalame tula e pa. Ia, Te sauno. o tai. A fai fo iawa e ma e se mata upu mai. O te abatu sta o la wala fautuanga ia te ui. Io. Mo meo e tina fa pe nana fai. Fa maoni mai e alofa. Ina ia fango fie ma le mea uma. E le mawaini ni langona. Ita po ni langona leanga o tangata. Wa fo ila le avi sa o fautuanga. Ia, manai tele ia le turanga le. Ta pa i mai i le. Isi si una uma abe ta fautuanga. Ia, uma abe tu e fautuanga ta upulea. O le drug screening. Drug testing na whātau una nafi. Loncha ngafi ia tasi le vaenga. I le ngata ina tala noa i le malo. Aru whātau nu. Ia. O le mana ia. Ia. Mana ia whātau nuu. A le nana mua si le ao le fionga le li pale mia. E a vea ia ma first case e fai sa ili le lana drug test. O ta whapea, pena tau loa nisi tangata na test whatasi ma le fionga le li pale mia na. Lena whaalonga tu whapea to asfulu la tau lawa umana tu siatua la tu swafa. Ia ai le i whapea na le fionga le li pale mia le na whaalawi loa mai. Le ua mua whailanga test. O seri o si matunu le sa paifi au le sa whai lot. Na whaifu lantau sanga. That would be nice include umain whaifi au. That's even better. Yes. That's even better to la epa o na o te le avatua lunga tapo kalame se iai se whamanianga. Because o loa iai li poti o nisi fo i o i lātou lo o whapea na lātou whaiele tawa vena tala lei. Ia i whapea o iai ni a fianga ai e ui lea se i whamanino le nāmata upu. Really? O le tilo fo i lātou la epa. Le lopena e mai tawina. Na o ina wata tala le tato maketi sa valalo. Ia. O na wala au mai le fionga le li pale mia, ma le fionga le pale mia ia tu sinabe uru mtotua. E o atu late o ti ina le li pine o le maketi. Le ale mena tupu. Na step back le fionga le li pale mia. Ai tu ule alo e le susunga le whawhianga inga tala ina le. Na whaiele le lotu o le whapaiaina. Le foi la o le faingo le launching o le drug testing le. Le foi na kala au male fofonga o le fon o le po. I le fionga le li pale mia e na te tosoina le li pini. Le foi na step back le fionga le li pale mia ai tu ul alo le sunga whawhianga inga. Momo tangata e tu ul alo. E le sili fo i o le pale mia ita i o e ka le sia. E ai Manuia. That's what I watched that night, and I just had tears of the ekalo whaialaudi. Ioi, ile ngata ile na mawhanua. Ai o le tūlanga fwile le ngata e o na winga tau safia ile vām tangata na te loa. Ile whapeo ka selu li pania. Yeah. Ile whapeo ka kamwhai a lea ta te tiptilo. Ia o lela ua ile ngata o le tautala. Le ua savali tala na whai. Le ua taura mua, whai langa testa na pō ana nafi le fiafi. Ma o le ua whai atu whai tau atu ma wharono atu. The result came out negative. So o le me taua na ia o le ase mea tūlanga le lei tūlai mai i le launching o le drug test leanga. O le mana ia tula epa. O le ala anga lulu e whaatasi mtanga duenga malo, o whapea foi ia whainga malo ofisa o Ampasa a New Zealand ma Australia lai Samoa. O le foi la wo o titua i tu malo ma lalawhanga ona le maua wa tele e kalesia wa la tofia maua le sosoani
ina ia target ma whaamaopopo i le tele o tala vou. Pei whalan tātou mai moa le to a tele le atunu. Na fio le leile fionga le li pale mia i lana onga tamatuai o sangata Iosifu. Lea na whai le le tau noanga le fionga le li pale mia. Ma whaai loa iai e le fia ma ai wa o lātou le tūlanga leo drugs. No drugs. Le na ala langa tamaitia onga. O le mana ia lea le wa official. Le foi lawa amata me le fionga le li pale mia. Wano whalonga tu whapea o sui uma o le pale mene le sa iei to tonu le pōlea. Le he testu mai a lātou le pōl nā. O le mana ia, it's about time wa lewa na tatau no na whai. Le ala wa a mata nga whaanga solo. Mata ma le pale mene, lo fisa le fono, o whansinonga, sau le whainga pālota. A mata mai tai malinu wa e lai tia. Ia mtanga luenga la iai tai, get them out of the way fa solo mai ai. Le mana ia. O le ngaluenga ua whai ono le a. Ua tangi i lima le tato wha moe moe. Ona o le tama whainga la le te e whala o whasaina. La vea i ia tele tupulanga. Mantua tupulanga nei. O la tau i e whai mo la tau le whainga malo ni tausanga o ilumba. A le ma whaina tapu e ni tupulanga le taimile nei. Ma fofole nei whawhitauri. Talo whai a Samoa. A o aila o na whaia. Malo, whaftai. Ma nei e tele. Ma e re au. Ma e le message no o le pei o le mea le e atata mai. Pe whaingo fia na talia e tangata i e whaimo meo tag classes i kotonu o le whale pale mene. Te olota ina ia ta vea tua whai mai, o nofo mai se whai pule ma se mata pōng sa hule. O a whea le whapea o me pale mene, e whatalia ia me usu ia le whono pōrau a mata na alu wala ulia tangata e lasa to whanono. Te langa lau a mata na wala ulia ai o le taimi ai usu le whono le pale mene ia la whapea na fuina ma le vaenga le official whono. Wai te loe le tatauna refuse e se tangata ia le whatununga la. E le tatauna refuse. La me la leina refuse. A whai e te mama tongi lau maa. A whai e te mama tūlo li mai lunga test au. Wa vele fionga le li palimia. Na uma sire au le fionga le li palimia. O ia le first person e test out. Mana ia. Ia. O ta ua le lau whetua si ta maitala i le vanga lea. Ia Samoa le atu e ta ua tele. E meise i o le mati tala no atu ma whanua. E mati no nofo i whafo e o isi ava enga mandatory e le mea lea. Yes. Mandatory I tūlanga whapeo o se new employee. You have to have the full package e watu i ati oe. E lema whaina e a mata pe se company po le malo. E iai a mea whapitoa e lema whaina e se male package le watu e a fia I tutonu. A whanono mai whai tatu atu nu. I me po le new hire, po le alava pe te a fia pe te see e pa utono na ngā ruenga. E a vea oe drug test. Ioe. Ia, mo te temi lea mo whanua ia vea, le lau whai tua se tātala I le mele I tatu atu, a whafonga mai tatu atu nu. E le ino nofo le malo, ia whaama I te le vaenga. O le whaama moe mawarunga. O le tala ale whaifi au, ma le tala ale pale bia na po. Ua leanga le mea ua whaaia I lo tatu atu nu. Le mele tautua na o tau le tupulanga tala vou. Leo ta ua le fio e tamaita I mua whanua le ase singa le li pare mia I lana onga. O whalongo atu ua le tūranga le leile a onga. Ua whaami misa tamaiti. Ua whapena petai. Ona ua maua le tala muri ua le lei results. Io e mea tau a onga. O le whatu fia le na. A tusa foi pe le lei auto mea onga tamaiti pe pasi auto ai auto whaia le vaenga lea. Si le na whavalvalea tamaiti ti lea onga. Ai na tele whaia le mea lea. Ia tautua nā martatu atu nuu. Ia lea fui whamoe tele le malo ua ta pena nei. A mata mea le li pale mia o le whamoe maua lunga.
ia launga tasia i latu uma i le atunu ia tu i titia ia le vaenga le mai whalor. Ia, a mesta mta upuina, mo whanua. E o lau te tau te whia a matai tua, te le lope na o ia lau suenga ni tūlanga lea. Ni le te ena le ofiso whanua maswa fo Samoa. Le tusi tal sanga le sa whauluina e suli o le suli o tui sinave maulumata o tua last Friday. Lea sa whapea o le wa avela to tusi e te e le whamalo ia. Lea lana a mai whamanino la maa pefo no whasoa. O swaka matai nei, e le tusi ai ni whapongai e na ainga poto mania. Tu sa paua mea na le malo Samoa ona o le mo whaelonga tau o loa e abe i tai o itu o whainga malo mai whafo It's the honorary basis e whaonga iai Ia, paule mea, talo sia fo i la i e fo i e tau iai O ne au ese fo i e le tūlanga iai. Lea whapea ona o te ena o ngā ua whapea wa. La ua whapongai pai mala whai. Ia pe o tūlanga na iai. E ono isi tato o swafa matai. Sa whaalu ia Robert Muldoon, David Longy, ia Bill English, Jim Bulger, Winston Peters, le ono neila ia Christopher Luxon. You know, o tainga matai nei ngā le certificate e whaonga, that's all. Le ai manisi ia, ai paule me whaftai, o le nā wa umana tu ta manga nam ta upu, ua whaasa o mai lo office of Amsinonga. O last Friday, sa tatala loa ia i Samoa ia le tauwanga o le Wrestling Oceania Championship. Le whapetele foi ni whamanianga o nisi foi o alo le atunuu. Wa mawai foi ni lato le pine au loa tātou Samoa. So, nā lo whapopo tue le mena le sua whamatai nā o Pālangi. Whaingo fia na malama le tātou atunu pe a manino le lei. So se Pālangi a full-blooded Pālangi. Le ai masona pito e whatau e sona matai tutono le atunu. E le mwhaina latu tau whai se whono matai. E le sona suri e mafuai. Na manino ala ia le, o le mea lofa le mea. E leila se mela ina i le tātou se ia vanga nā. E baba ai vale, e leanga le mawhau, e leanga le loto. E alai ona to e tau whai mea ia. Ma tau sa ili o mea ia mātou, o mea lan matu ainga, ta tau talo inga mea. Alai no le leia. O te malo e le se pito Samoa. O lona winga. O le mea alofa i le ei se whapongai, le tarno aina po aina whapongai lea mea, o aina whaini mea lea. O te lola mana umarta tu nu, ai ala na mafua, ia o tūlanga, e aunga i le mea o le ita i le malo man pania. A whaporo kiki leanga lole mata upu. Ia o ina wa nā muleanga ai noa. Ia, moni. Ia tau o mai le tūlanga o le court case le whale adidi mua. Ia o le tusa o ile me le mta upu le fia whai se manatu tula epa. Ia, saunoa. 1 minute. E sau e ese ia tutuunga ia amai. A le fo i ese le message le whunga whalonga ngeki liwa mai le e le fionga le li whaamsinos le whaamsin sili a. Le whapio whaamau o matua inga whaasanga le supanmia whalea ngā ina nufoa. A le whala o nei le so. A le whala te whapea mai ai. Ona o lewa whapea mai le tala. Ua ave o lewa a mai ia tusinga le fionga le. A le whaamasino sili. O le whapea o le wa e ave ia whai tusa o lewa ave le whaatonu o whale whaatonunga le whaamasinonga o whai ngā pālota ia le star o whaamasinonga na ia tu inatu uma i le lo ia sili. So e su enga o tau walumanga na whai e whaasino i le tupe lea se la wafi. E pe ona tu ia i le na whaasanga ia le tangi a tau pālota ia whana. O le ave ina la leo se tangi na ia ave i tualana tusa whapea o le bribing le whainga o le tupe lea
ina ia ave tua le tangi ma whapea ai la ua whaatonu ina foi la le fionga le ale lo ia sili ia whaia ni suenga whaatatau tala fia ngai i ngā ioinga whale tu la fono e au o na whaatino ia o lewa na toi a mai e whapea wa sila tu la fono o le mi ngā o le whamasinonga contempt of court e whaasino le i moli mau i ele i o atu le taimini na whaiele suenga o a mai sea murianga. Le la te whapea mai e malesi vaenga, o le awhai e fwoi se ilo ilonga, i tala mani la fonga tua inga, na whaatu i le whamasinonga a o tango fia le case, ai se ale me o whaiele tūlanga. 1 minute, o le ai ata tau o le tangata anu Samoa. E express ai manga na o faini tua inga tau faleanga man a fai o le mena le fasinga leanga i ele mata upu le lei but the fact of the matter is everybody has a way of expression themselves being a case lea ele faapela awa express le ia langona tangata na faapela ia o ile ai you can't do it why o fela ele freedom o tangata nei. Ia, mantua foi, Malaysia la le tūlanga. O leo na whaawau la wala le whainga o whamasinonga le nei, based on the evidence la lea, da le te tō mai ala ngele le tusi ai. Ia, o te whaingoa ina e au ia me personally, ngā o mea ngā wale mele tū lai mai nei whamasinonga nei. O ngā, o lewa a mai le whaingoa the verdict on a hearsay evidence. Unreliable affidavit lea. Ai sea, titula yang, o le affidavit to see where is it? Not for paper. So le no te whaingoinga, it's an evil ghost. Le witness la lea, tau te lei loa foi la. Pe wha maoni nei tangata nga whaia affidavit nei. A o le ua pesi e le whaingunga whainga malo. E tele me matua le mawala wa. O ina lai fisiringi ai. O fea e la o iai le ami o tonu i nei mea. O le e langona i le whano noa foi la i lo ia o lo representinga le fionga i atu lupe. Ona, they cannot cross-examine a piece of paper. E mawhaina tali ma le whaspepa le nei o le affidavit. And how well would they determine o se mea moni le mea lea, not a fake? Ta woiam ta upule wa pa iai mawhanua. Me mo mua. Wa tupu eno ta lofa i sieli sui minsta. Wa le ngata i le ave sea malona na fua. Ale utoi abe de whamsinonga mawalunga. E turi loa ai le se lau wafe ta lalea. Ma isi mei o ta u le amiotonina ai ia le fiunga le li i sui panmia. Wa le ngata wa le whamaliaina le loto i le ave sea o na fua. Ale toi abe e sa ili e isi mea pe e se la ua feta la le tau o isi mea matuiane o le olo i ki ai moni au e sa foi o tulanga na le la tatu te leilo pe sa o isi un ngari le na su o feni un ngari o fiu su tau la na su o su e ainga o tangata ia e faila o e a foi e a fia ainga pe a fa pele mo la tu tangata ia. Ia mantua le manino mai whapea mai. O evidence nye hearsay nye. It comes from a third party. Yes, And I thought, what on earth is going on? O no le wa mai e fai unga whamasinonga. Ai le te tau foina e tau ana o atu seta la fo le tūlanga o la tu fai unga ia le leima tonu na fai. The saddest part about it, knowing cases you're whainga palota, there's no appeal. Ele ma whaina apili, Ta tawala, a whai o lewa whai whapele whai unga le tūlanga lea on a piece of paper, hearsay, evidence, affidavit, What makes them think, ele whaina toi whaonga fo i se tangata isi whainga palota i elu manaini? They're setting a bad examples. Very bad examples.
Ai le ngata le na a o le tūlanga wha masinonga. O le alunga le la aru e tatu atunu. Ai mawhai volanta tilo ma whanua. I le mea lena to e taro sanga i le tamaita i o kalasa. Se i to e tu watu lena taro sanga mua i lua starua i tu watu se taimi se i tatalo po le ar tatalo le atunu manatua i ar tatalo. Ai o mani mai aso nei. E le o whaamaliaina i tatalo le atunu. E lau to e tu das whareile. Ai le i ta ua fa masinonga le a mea le alau ana nafi ia le afo ia le whaiunga. Lo le ala e mwhaiwhalanta to tupun ma whauwhaunga mwhapea sole se pia o i le na mana orta mai ta i e peisi lunga le mea le se whaipo la se tali i le whaamasinos langa le whaamasinsili le na whaiunga nafi. Tula epa, po le whaamasinosili po lea, the fact of the matter is, o ami o tonu masa o le whaingole. E le whapea whaamasinosili, o na mulimuri ta i e leo lato a whaiala se se whaamasinosili. A le la mulimuri ta i e ama se se ai whaiunga o whaamasinonga o isi tamadi. Ia, la tatu pelela mata i tu i e whaamasinonga. Wai le mwhenta tu te suia latu inga wa mai. Yeah. Pau le mea leo tatu whaitau ma tatu waba ai i vai leina uma. E le whapea fo i atu whaatasi mawhau le atunu. E sili atu leilo le atunu nei lo whaamasinsili. O yo te ilingi etu la epa. Matua lena le tasi le mata upule wato laulawina. A o fela o iai ia molianga ia na molia e le fionga le sui palmia te lupe whaasanga anga i ole i lesa. O leo whape mai, whaamaonia le molianga e tasi. Whaala tua whaamoe e whaatosi nai se tangata pālota. Ma whaao ngā ai se tino i tupe se lau 5 la. O te toi fo i mai toa mele se lau 5. Ma ua tau nu ale whaamsinonga i whainga pālota i lana whaiunga. E solo ia, ma whaalea o ngā ina le no 4 whalea li tasi. Ta pena loli po te awile ofisa whainga pālota e tua atu whonwhitalai. Lele whapemere se lau 5 lea. Sa osu eso e whae au i mo o fielo. Po ai tonu lava na ver se lau 5 A le whapa, pēr ia, ai o le fionga tau lupe na atu 5 se lau 5. A le manino, se lau 5 na ave e le tangata e whapea mai o ia e i le komiti. So, o whela i e le tangata lea, le whapea na ave, ai e le eise sina wa ai ai. Ai o le ungari i lea. Le ungari i lea whapea lena whaile affidavit tustusia. Na o whamatala i le si ungari i. Whapea na watu li la tupe. Ai whalongolongo ai la le smiko le na alu. Le to atasia ia le na tula i le na wawala au mol mau. O ia la na le na momodia. But it's only a hearsay. Yeah. O le mela lo te sirinia la ya uia. In the future, for future cases, e iei se ami o tonu ngei cases pa fai o le a adopt e nisi foi tangata le tainga whainga. Yo. O le popolenga na mo whanua. O le tangata le i au note. O le tangata e ingoa i a le apanga petelo. Yes. O le apanga petelo na alu ave le tupe i a malili nofo vaenga. Tusala o le third person le ua tautala mai i le melea. O le third party le ua mai i ua o iai sailinga. Ai le ai ma se tangata invisible uma i a tangata i e tala noa mai ai i a le whamasinonga. E o foi lá ele runga ali ele tá o lá oi só foi runga ali. God knows. That's a fine way or evil ghosts because they are ghosts. Ia pe o lewa tutupu manatu i tangata. O lo fa pe isi tangata ai longa isi runga ali mo. Or sitting here na yang. Or matua if you see the question mark lava le mail now. Fai was saying a affidavit. Alesu atu le lungari. They can't be disappeared in the thin air. A o lona ta uo i le melea.
O whatonunga al whamsinonga le ufai. O mea umar keislia. Le la ave i le official lo yesili. E toe sa ili i mea ia. Ai le yo o le whamsinonga maununga. Tu sa la o la ofisili tatu la epa. Yeah. Would the Deputy Prime Minister have a second chance la pe whapea te sa ili foinga ma whamau ni ai se? Would they reverse le whaiunga? Well, o te loa e se whainga. E ui ina whapea o lea e tā mau ia vaenga a lea foi. E whamsinonga o a foi. O whainga pālota e le mwhaina apili. E tatauan tatu waba i se whainga. So le mea sili na ili tataila ta whalongo o le intervene ale hita pipile nta lia le afo. E le whamsino lea. Mantuan tarosanga le hita pipi e fia whai la tou ma vaenga o le whamsinonga lea. Le na la tutalia. Mantuan vaenga na. Ioe, tulanga la e tula epa. Wata ia lea. O lea le whi awa tula epa ma le hita pipi ma tā upo whalea didi la tou. Ioe. Ma le matou tama lava lea so le nauso mai le matou tusawe. Ioe. O le tu o la tou isu i o le pisinisi e whalea didi. E le o la tou e tapena o la tou i tu malo. Ia. O tere tala e whaile keislia. Ai si uta la sufina ngalo le tal i le keislia le sfaroile le u tapena pia. Ia, tulanga ia e le uma le tausanga. Tātou tūtuli lumo le atua tausanga. E na o le atua to atasi e whailen whaamasinonga sili. Na o le atua fo ina te sila fia e ati lana maai i mea umolo te tupu. Ia. E au whapea mai sa mo se uma pusa kakalori. Uma pusa kakalori. To be quite honest, Tula Epa, I refuse accept any ni tulanga whamsinonga lea. I strongly believe and I strongly have faith in God e iai lava le mea tula i mai. E titilo, tele yo mea e ilo na fianga le case lea. Mantu fo intata no mua mo fanua no fai atu ni ana o sa o vai mo mua le tala isto ina to rupe. E yelo tato nua. E manuer case o laude malito les freile. O lo ia tailo, ai me foi no se. Ai o lo tato nunga mau ture iai. E manuia se vaenga. E manuia langa o ia le no tano to amtanga. E fa si kuea ni la wanga I fa pale ni isi sui palmia. Ya la o sa o wanga mo mua le o la o tau mate. E le se valoanga. I always believe mea umolo I la fianga le fionga le lipane mia. I always believe everything in that te whaia, it's true. In na wa o le tangata, le tangata e corrupt pe o tūlanga le tūlai mai. I always believe. But ona olo o iai isi, na isi tamali I olo o iele lato a fianga fantasi. Ia o te tautonu e whasino ala le atu o le me te tauna tupu. Sa iai kei si la wina le me pile. Ia. Te langa fta iai kei si ratau atu kei si nei les whareili. Ia. Wa le to iai ala se avanua e to tolo ai le whamsinonga. E nā so manatu vai tu la epa. O sa nā so manatu vai. O le mea e na whātadali ka lasa se I whai mo mol whai ungo o tui rupe whato a whai ela na whai ungo. A whano winga nā rau tara le whai nia. Po mesa whātadali I le lo matua se I whai po lea se o le lo iesiri le na te whai ele whai. Ia, tatu tarpalo ia. Tatu... Tā mai cancellation le watu la I mai le valele le New Zealand na. E far flights anga I Samoa le wa cancel. O le aso fitus fuluonos fuluiva ma le lufuluono o Apelila. Flights mai le wa cancel.
Ale foi la ua iai malanga flight le sofa o me o le vai o le asfanga o le asotina le foi la ua cancel mai le sofa ma fa pe foi la iai malisi tanga o pasese ono tanga la le o le tangta le wa ye nei le swau uma ia ta mai le fionga te mai ta ile mean star le fionga le sui pale mia po le mean star fo yo tupe sa fatasi atu se au nanga sa fai i lungo le manuawa Australia o tusa o le au nanga le mo va a fa leo lungo sami ma le atoanga foi la leo le se laulus fu lima tausanga o fita o le samia le malo Australia ia sa fa peona fe lo ia toile fionga tamaita i sui pale mia i fita o samia se tato no lei Australia ne ia la le tusa le kapitenio le tato va ai Samoa ia moa au taua a mosa ia to ulu tato seila la ia na ia fia le na mau foi le feilo inga le fionga le al sui pale mia ma le kovana silia Australia ava no le oh yes tele whakanianga ma mia wa ia o le tulanga le o e maua se tala tula epa whapia mantua le na ave lewa ia na ave tusi le fionga le li pale mia ile tato la kapiuni Samoa a le fatoa tali vai aso le na tea matali mai whapia. The board members have written to Lauli advising they are not going anywhere. Tusa ele mana na o board members nei o le au politiki e o ese ma. Ia o le lau whapea mai ai. The Prime Minister will set up a new rugby union. Responding to queries from the Royal New Zealand Pacific, his office said that since the current Lakapi Samoa members are not going to resign, and Lauli has demanded a letter to the National Union, work will now begin to establish a new rival National Union a Samoa. Manea pe fa pena o final le mafofau pare mia tulanga na ai iai fasi tepue mo contact ele malo ia IRP wa uma mai ka uma tulanga na tula epa ia lele o le wina lo tala a fa pe na uma contact ele IRP mo la ele mfaina lua ni uni la kapitonu o se tunu yo tasiale la kapi na te representing ale tunu ia a fa pe na uma o le step mo na ta pena rola le uni la kapi ia 0%. Oila tangata na ua museo ese. Le poa dato. Le poa le ia na mula ulu le ota. O le ia tonu ia what's his name Posingi o la to umanei. The politics. O ese ai tu wa o le mema na ia o lo lango ina former players, coaches and supporters of Samoa and overseas le tūlanga le ale whainga malo. Oh yeah, that's good. Pero mena lango tamatua i o le mansamo. Yes. It would be nice. That's perfect. Ia uia mo mua laman mena ia whai mo le tio mal IRP. Mantua lena isa mole IRP wa umana na whaatata noa i lamta upu ia ma whaedo iai. O le watu iai leba noa. Tu leba ia a whaia tūlanga ne. Ia lewa malama le IRP, malama ia le Aulapi National Australia. Ole, mauti noa lo mena mawhanua. Ta ofilo martupe le masena ave la kapi i tausanga uma. Yeah. Le tupena. Ia e wani lola tu whain me matalona tina e se yuni la kapi fo. Ia masa ili loi la tu e ngarubu ai. I le na vaenga fo ole a tatu pe a whapeo le na ole a whatanuina. Matango vie. Noi.
Tula epa, ta mai loa la I le fai fe au le sa o whaai loa atu vai aso lentea. Yeah, yeah. O le whapea mai o yo sia a le fosio. Yeah. Yeah. O lona ingoa monina. Wa le toi fai fe au. It's like a Wizard of Oz or the Wizard of Oz le laloi I Christchurch. E o e la unga le awala and all this. Oh, really? Ia, na o mentioninga tunga na nile a matanga o la Porkalami. Yeah. E whanua noa o loto foi ona o loto tele o tatu tangata Samoa. Walo loto tele le lato vai tuspa ia. Walo loto tele ma ua lato ia. Ua lato tua ia se ai le li faola. Ina nei fai tau whapea le tau tele o sue ma papau ioe. Tau tatu foi fai maleapa. Tatu foi fai maleapa langa ele I vale le mea na tu lima pi o tatu matua ma o mai matu inatu ia tatu. Ai a fai ua loloto tele sa ilinga. Keep it to yourself. Keep it to yourself. Ioe. Ai o wale tapu langa lela o ina afiai I ale tatu nunga a tatu kirusiano. Ma o tatu wa ai e pepelo tala o senga tuai. Wow, anga I mai a fape e sere tu spaia. E sere tatu tetonunga. A fesa wei. E mai ai o tatu tangata. O le whanua noanga na ia tia. E maniti o tatino mawhanua. E maniti o tatino. Tate whanonga tu ai sole. A whaifoi la sa o latu sa ililinga ia. Then I said, like I said, keep it to yourself. Ioi. Awara mai ma mai lo to wata mai na ilunga. Ai sea, langa o lela u tau tala, ia le tala sese, ma wha leanga I nai le wha tuatuanga o le tangata wha tuatua. Tau sa o nami. Moni o tūranga na lewa iai. Ia na momole o le ata mai awa e loa se mua. E te tau fiofi mau Ai e te longo fia la vale. E ting palau pa o vale le whaingo. Ia, o le popolenga le nā mawhanua, ia, I le tūlanga. Ia, o e nisi vanga. Ia, mana ia lo na mata le whailo inga o le komiti la le o le whatulanga ngalo o mamalum whailonga tau o loa mo Samoa. Le sa whaile lato whatantanoanga le peno la lea o le fionga le aki epikopo ia mo sese ia o le tamaitai tina ia le lua whapea foi ia le sui o li im whaipule ia pali ia ma Victoria tamaitai tutono mtanga luenga tinam tamaitai sa whatatanoa lai a wala ua la te tofia ina ini tangata ina ia maua whapea se fulu ono le pes se fulu tolu ia pine tau o loa o le la ia almana ia mana ia lato po kalame ma whamanino ai ia le tofinga ma nominations o tangata wa lewa na whaile tau tua au nanga I tutono Samoa ia le whamanino ai e le whapea fo ia no fo I fafo a whaila ba o le ia le au nanga le na mai whate ta inga po o Joseph Parker ia le mana ia le le whatatanoanga ia wai le fo I whapea mai la nisi ia ai fo ia na le au whaipine le ai na manino na au mai le tūpao tina tūpao alii o tala vou o ai la vai anga waa ai ia maua le au nanga o whamanianga A pe uma le theme leo le mea leo le tautua ua ni wali o sauna. Ia, io E matango fia te le fo I lea ai le whapea se mea fau le na iei na matango. Wa faisina leva o le te ova e mar se furu tau sanga talu na fatula. Ta sile me mana yo le fa awa wel malo. Yo o la tu pine tau aloa ia e longa I tangata o tatu watunu ia iso se vai pe matua pe la titi
Ole e lo mta muri le ma fa Ia. E ia kola mta e tu fa muli. Ia, la fa te atu langa lenga utara no ne ia yalu ne ia so o pese to le mele. Ia. Ile pese so o tangata e lunga atu tu la fon. A ole le tu la i tu le epa. Le foi o na fieri tu la. Ai au mai langa fa noi. Ta wala mai ilana lo i ole mai. A ua fia na samania. Fia na ave itu samania mai er temo king fai popo. E le ma fai to ina le na tu tono fa sinonga samo. Le foi lana expecta na fi. Ale ava tu le la ufa yele tala fa sinonga. Aua lana ne misi oe. Le toi tau manga ole fa sinonga po le ala vale so le tu ia. Moni tu la epa. Na e ole na e touch base i le case king fai popo. Mana tua case king fai popo. Fear ia so fam sinonga ele apia tu la epa. Ala meno iai. O male case wa ave king fai popo e loka. Aya ami me tu la epa le lo ia king fai popo. O nasa unisa ponu malanga daughter o Josie. Ami mai o ki pala official palemia. Ele sawi lalo fam sinonga. Ami o ani fam sinonga o fa pena fai. Ole me tonga whatever o whana longo e ingi sina walau mai a tau. Le tūlanga le te pese ai lungo le poka lame a. Nila whatu lei se ia o tau nuu mai i le maa ua poka lame o na watu leo se langona wal mena le na tupu ia ki whai popo. Ia. Ia malama le atu nuu. Mafua uma mea nei tula epa. Wa fia tau sanga o corrupt nga whai e tula epa sa i lele lea. Ia mea nei. Ele yalu nonga ai nofo e te e sa vali mal fama sinonga ia ona o ia palemia. Hell no. Le case lale nei. Tu masa le la no fai ngo mawatu nafi fapea. Ele tu la I fama sinonga nafi langa mention le na fai Well, that's okay with the mention because that's why linga tutongi lo ia they can represent ia la to tono fama sinonga. But at the end of the day, still you have to attend. Yeah. That is very disrespectful. Ia oi la ele alwe te savali te tu fam sinonga. Wa fai lea. Tau faaleanga ia tamali na amata lava o la director ia le fionga ia ai ono le official fan mai. Le sala lawe te tono mautafono. Oi na tulai. Na tulai lava le fionga la au le mali toa au minsta. Sa le te tau no na la ua fa pe matau I no swafo ne tamali because they can't represent themselves in parliament. Alewa ave oi lava o leo wa minsta o leo wa tono palmini. Ale lava ave tau fa leanga matua inga. Ia li fola tali. Ma le ma wa tala fa pe wa umano ia fa stoi na ia. Tam fa tala tur ia hello. If it's good enough ya o te fa masiasi mo fa maluma tangata. Therefore, suffer the consequences alu tu fa masinonga. Amaya ke guilty, fai ungal fong fetalai. Mana ia. Ma fanua ia sia o te mai whaalinga lea ana whai ua lole lum tā muri nā tā ua te pena mai wha mole lapa. O le vaenga, o le whaalinga whapitoa lapa. Ai maisero tātou atu nuu I nei le malo telo Amerika. Maise tātou mai I le malo tuto tasi. Ele I whaia ni pepa no nofo I le nei atu nuu. A o fea ngai le tātou atu nuu ma le malosi mai o tulafono. A le malo nei ia I lātou ele I whaatino ina o lātou pepa nofo mau. Lea ua Iesef Soswani a se tasi fo I o tama whanau le tunu whaingoina I a lona ofisa o le Pacifica Immigration Law Group, LLP, o lona tuatusi o le iwa lua tolu Van Ness Avenue, Suite 100, Fresno, California 93721. Pamole bala au I le telefoni fe aviai, ono lima o, malu ono lua o fa tasi.
cell phone once again, 650 812 4 ia o le telefoni o le ofisa o le 555 4 iwa 4 ia po le fax number na tu se sila mai ai o le 555 4 iwa 4 ia o le pito lava i lalo o lo o iai ia le emaili e te emaili iai o le R2 Savalalo o le R for Rodney o le suafa na o sielii ia masiona fatua o lea o la ua le na e ana le ofisa lo ia lea o le tatou emaili na pito i lalo o le R for Rodney R2 Savalalo @pacificalaw.com. Io e te tusi iai pe ai musu te telefoni ana ua watu uma me telefoni e fiso tai mai se lava i tatou ma le maro tutu tasi ia ele e o mai temi nei ele o mafai ona fatino ina ia pepa e nofo maua i le nei atu nuu mole mala awane le Pacifica Immigration Law Group ia i pe ona o failo atu telefoni na tu te silsila mai i lunga ia e pe a fai e mo o mia le fiso soani o le fiso soani sili aua le no foi aua le mama a iei foi ni mea e ono a fia i le tula foto e whawhengatai io e mala au le fionga i le suere li loia e na te whamatalatu requirements ma mea go through ai e le mwhaia ona le tali mai e se whainga le lei mo oe ia matato uma e le i whaataunu ina ia ma whaatino ina pepa no whamau whengai marinei atu nu uma whaaloalo ia o le swafa o le li loia o Rodney Tui Savalalo ia malon fatua ia lea io e le na Tui Savalalo mo le silafia e lo tatou atunu ia o le na mafanua nai whalinga whapitoa le e tāua tele mo nai o tatou tangata io e se langa e te loali mafanua e se lo langa wea tangata o tatou ai misa tatou mai malotu to tasi nei i Amerika Wai lolo uma na fai pepa, ma fai citizeni, ma fai green card, ma me fa pena. Se pe tangata foi e mulinga foi anga tangata tutuila manua. Pe ua fai nai tangata o le tatu. Ai liloa. Na tatu overstay a uma in. Yeah, over to you, Mafanua. Yeah, ore tūlanga nā tula epa. Awa maua iau seu citizeni. Whawhetai mawi ia lea tua wa maua whamanianga e mawhaiena e nofo mau te tonu i nātunu. Moni lele. Tausi o tō a inga ma tō nuu e ka le sia i Samoa. Ai awale whai. Se tulepa ona o te le whailonga lanu. Se solo mua la wa tangata la ina e le iloa po o le ale tū langa manui o lona o langa i Samoa. Whawhetai wo a i nātunu i whafo. Ia, maua le loto ma mama le loto le lei. A wale tau whai fo i le stangata. A whai, na e so soani le nā tangata. Whaasino i aile mea mwhaina. Ia pe whai la le au nanga na wa amai. E nāta madi. Ia, whawhetai le nāta madi. I mwhai eina wha mama a venga fo i le tō te leo le atunu. Ia. Ola mta upungun muli tu la po tele lopo wa e mai wa e tau ni foi ai. Le fala lave tele le na tupu mai i New York le mlava lele ai, ele u. Oka, it's world known. O le va it's an Air Canada. E fitus fulur pa sese male to fale crew le la tau nu mai i mlava lele New York. Ai lena la vea crash malea foi fire truck i na le malava lili. O le o te ko a land le va a la foi e rush mai le fire truck e alu foi lesi emergency o lesi va o le a take off was a song ele manongi like a gas leaking inside le rush mai ele fire truck ai fitawi male watu o le land atul valele ia o le fita lia i lunga le tower. E wha se fulu na wala au mai le tangata le tower le truck. Stop. Ia wale ai awa too late.
Ia o le pailate uma lua le sa iai luma. Wa madili ma i la ua. Ia, tasi o laki o le pā le waa. Ai luma le cockpit, it's all shaft kwa. Ai o le truck ma kwa i ma lepe le anga le truck. E laki la le truck, e to o lua ia tangata lei te tono truck, la e manua ai le i madiliu. A o le waa lele to o lua ia pailate le sa le cockpit, ia wa madiliu o mai la ua. Ma tasi le tangata ku o le waa, lenga eject e se mai le waa. Ia ai fa mai la ngalu atua malonga no foa and everything. Ai fa mai la o le laki. O lae a foi. Le wa maua mai tala nei le tae au. O lae manuia le. Ai, o i ono tasi le pasese la na ave uma le fale mai le pasese. O isi la vivea fai mai neno mata interview mai la tau lunga TV ya. A mai o isi la sa moe futa a tau nuu futa len le maa. Wa te i ina big bang. O isi mai eject mai lato no foa. Fly i luma i sino foa i ei luma. La vevea leanga uma fōringa. Me to tele la manua. Le airline mai fea? It's Air Canada. O le sa mai Montreal. O le land i New York. Le mlewa le New York. It's call it Lakuda le ngole. O le mlewa le New York. So that'll fight. It's a big event, big thing. Le sa mai lunga le. Ai whaftai e leo mari liu pasese na ona i talo whai nei pei late a. Ioi. Ia langa, so le vane leo, le nose le cockpit. Le sau le la hit on collision ai, le cockpit le sa whai e pai lati. Sorry. O lati le explode a. O le laki o le explode. Ai wha mai laki foi la o le vaale. Peno titilo iai. Mantua te lo isi vaale iai o lato wings. O lo iai lalo le iafi o vaale lea. But this one, o le itua. O le la itua. Le la na mawhai e laki la ana whapeise. La vila vea i fo o engines ia. Ia atono e sirtu langa iai e lo inge whaatama ia umale wa amal pasese ia matele mo tangata ia whioa i lalo le ground. Karo whai. Ia, whamesele tua inai inga. Ia, na fua mana o mia di pai late ale na company wa alele a. Wai alu umarta o lua pea. O mali uma pai late lua. Sorry. Ia, mana tu mo whanua o le se tala whaale mana ia mo whanongo ia te rola na wai lungo news world news everywhere le updates mai every hour of the day. Karo whaisole ia se mana i se tam tapuina o matua unei wa umatu tu la epa ia tau no ia le tā asia i to tele lava malo latunu le foi sa tope atu ia lako o kana nafi nei nisi o lato i nisi la o au downline fa mole au to maua mai e le ai se tato training lasto nai nei ai fai lasto nai o luma ai fa mole a fai e nisi u fa sia fa pe ia lele mawala pusa vai tulo eso etunga o lai decline la order I say onga wa expire la card so it's not my responsibility or the responsibility na we wa a law wa expire wa tau nu atu la card for you let me know so in fainga update the system ina ia flow wa lavan fa awau na mawatu la pusa vai o tulanga na yai ia o tato gels nei o le gel nei moli mo lato o mo le gout le ngungu ma lato e mo le arthritis le fa mai o so ona pona ivi this is e te leto inuina fuala au malolosi e prescribe mai le fo mai
but this is really good for you. Ia, Marlia, wa umani me tina externally o lo tino. Ia, tulanga foi la fa pe tina ia le tu o lo ia lo liva se tu lo. Ia na no tanga mili atu ai fa fo te ai tina po o lo ulu o a me tina o vai ia o la chao le nei. Ia, pe fona fa mamla matu. Ele fa pea. Wa le foi ana tu tavili mai nisi te tula epa. Tu pa yo la le sao. O la le sao le fai mai e na le lua se lau mon tupu le me mawele fa tu iyo e. O le lua se lau fa fitu lima suseni. O le tau na a oe lea ua memba. A o le tau a oe le memba. O le tau la le tolu se lau ma leono ta la. A fa pela mana o ile tau ngō fiele na. Yeah, reach out, become a member manule faina no so ni atu e fai le promo code ina ia mawaile si fai ti ai le tau o lau membership ina ia e mawaina e la le fa manianga le lua se lau fa su fitu ta la ile masina i lau pusa vai ato e fa fangua. Ia, tanga na tu lempa o le mala vo tatu tangata ia ai foi nisi o tau lewa umana o ka akua tau energy o le vaile nei o le energy mo ila tau veane e alwa wale la ba e fatigue e fia moe te mi uma ia ala malota umana fai lau tau maftanga o tau sa lau pepa le energy tono lau fangwai lulu ia na whenua ilola ia mai nuinu maadie e nai whatupula ia i lesi malosi energy and you need to go and burn it out. Ia, o nā tula epa, wa umatu le vaenga le nei tu. Ia, e eri tangata nai whesiri mai pe fia le Retox Code ina le tau ina ia autou, awa o mātou le fitu lima. E se lau luas fululua tā la New Zealand. Ia. A whai ore te whesiri mai New Zealand whamon mole ia nau tau mai e tupa ile mawhanua le tau ina ia autou New Zealand mausaria. E tu sao to mausaria? Le ai, Australia slightly down. I think it's about $5-7 cheaper lo mātou. Oh, okay. Ia na, a whapio le te wala umeni Amerika ia o le tau o tatu ne fitu su lima tala US $75 ia le foi ia le whanurang moanga, le tiuplan moana, ia ai 45, ia 55, ia le whang pai, le tiuplan pai. Ina ia, o te fia whau tula epa. Langa le whai ele mena tupu mua. Just because o leo whapea mai le saunanga tula epa fitu su lima tala ia le tau i Amerika. Ia. E fitu su fulu lima tala tupe Amerika. So it warrants the same or even slightly bigger or higher. Ona it all depends le taimi e te whaatawinai i le currency le taimi e sa wai le rate o le currency tono Amerika. Manatu o leo ua ta pai mai le pai ngota por kalame io e te tu va atuloa ia o fama vai foi ai sauno ia e fato fama i tatu atunu ia mai ona e tu mulia tu de ia ai o ta punia ta por kalame mat falon ia le tu le pa fafta ia Samuel o fafong anga le nei fiafi o le na o fasoa tala no atu ia fa pe foi ona ilo tele onisio mata upu ia ai paule langona ia tatou tutu fatasi mo lia tatou sanga mo le fionga le li palemia ia o li o fatou malama fepulea i fai mata se masivai fa pele tau sala ia lise tatou sanga awale se fa le fai unga fa masinonga i le aso valaili o le alo manei ia fa peona tatou a viai faftai le tua ma ia lo fangia ia sa idi pele a miotonu tu sai foi ma lo lato tu lai ia le nasa mo o a foi se ngana o sala ia tatou tonu tatou o fanau le tua ia
La epa whamalolu atu o le ata whaamutai I ia ua sau lava le tamaloa mai whalea lidi. Ia, walelei, alofa tele atu, alofa atu ia tawhea. Tawhea. Hei loa I soifua sa mo. Ia, ioe, e whaifo I o tamaloa I New Zealand. Au sau fu tamaloa I ioe, e whaifia aia si mea tato, ioe, mele ia, e te tununga sa moa, o whea ngai lo tato atu nuu ma ngase o malo. Ia te tununga. Ole tumua mana. I le whai unga whamasinonga na umat nei. Ia te lola masitala fia. Mo tato I le aso whareile o lo nei. Ora stofi na mato. Ia no winga o mato stofi la mo me whai unga. O le whamasinonga o lo loma nei ma tau pati iai, ma tau matali tali iai le atunu. I le aso tofi mato o le aso whareile na I totonu o lo tato Samoa. Ia pole ala le outcome mo le asam. Ioe, tatu te loa ai I lātou o loo leanga I mea. Ma tatu loa I fo I lātou o loo file mua I mea. Anyway, manatu sa mo le ua tatu le whaiunga ma le si ui o tatu por kalamene nei a fiafi. Ia te tununga I o whaisi umi o no o lunga nei manatu ua lava lea matutoe se ia tatu o ia fo I le aso atai au. Mo te minei o lautu o na masani tu la epa whaftaili o sua o te whatofa wha sui fuatu sa moa